sin and never bind me till He appeared and the soul through its word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder grace, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices of night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night Io e le si ufofonga ma te go fie o nai angelu ia e tolu. O be te tu mai o mako ia te mai fu ia sa o e muri tai le fitu. Fasino ai le no fuanga valo ia e fana mai ai le mesia. Ia le popa ia o le pese wa lau vivilu te lo le pese ki risi basi mua le o ile tau te tala fana witi. Le popa ia na fana wa Yesu. O isi po o po e vanga. Io pe ata tau tala no ile ngana. O po mafutanga. O nisi o po o aso fa pitoa. O nisi fo i o po ia o po fa noa. Ai paua lea o le po o loo faa mawina i le tala faa solo pito le lalolangi o kerisiano ma faa mawina i tala faa solo pito le tala le lei fai mai e paua lea o le po pa ia o le po na faa nau mai ai le e ilona ua le malo e ingoa foi o ia o Emanuelu o le faipule malosi, o le tupu e whaavavau, o le alii, o le file mu. Ia au tātou iai le vaitau o le soifuanga, o le vaitau tātou te tau whai langona o mai ma tātou fia. Awa o wa tātou lata i le vaitau ia ma le tausanga e tātou masina tātou te whaamana tuai ia lea fo ia so fia. Ele o toi soifua mai la Yesu ua leva silia ma le lua afe tausanga talu ai na tupu ai le nā mea ma tautia. I le tamai ai au le leia ai tonu o Yerusalema. E whai ngoina o Betleema i oe. O Betleema. Bethlehem. Ia. Wale wala na tupu. Ai e wha mana tupia peia o e le whailonga lo waso whanga. A wara mahdia i o le soifuanga. E ke fia mai poko e whailonga lo waso whanga. Uma e wha mai e wha manga kupea ma wha manga kupea. Ia tele ni mea lofa, ia tele ni a, ia tele ni tupe, ia tele ni mea o ngā, whaise mea siri, whaise mea lelei, whaise mea makaukia. Mō lo waso whanau po lo waso soifua. Ai a o loi na wha manantu le aso soifua. O le kirisima, ia pole,
o le pepe fou na valo ia ona tatou fai manatu lo lea ma tatou fai tau ese ui o lea ona o si ufofonga matangofi manai ia lo wa ia tunga i le saunoanga le stangata le na komeni mai runga avtaisi o tofine le tofa i pola fionga aloi maina Belinda Walotu avtai famai le komeni le stangata le asia ai famai e mafua ona manaia tangata pepese ia i ruma ona o tangata ia ngā lulue mai tua sa o lelei. Sa o lelei whawhitei tele. Pa wara o kaka, o le sila kaka, o le sila lo loko. O le kaka e sila o le whako whala inga, fo i lele e loa e lema whaina na lelei se au whai pese. Pe a le eri tangata lai tua mai o mea. Ai mai se fo i la o kaka lai kuku o mea. O le kangaka e hola matau i le tua. Iyo. Pena whai atu. O se whaamanu ianga nei fo i whanau, o te tau whanau ona e la haiti la tautulou ni suafa. Ai o le winga o le whaamatalanga. O lea nganga lea. Leanga o lo uloto fo i lea i le nei studio a toa ma le nei ofisa. Ai mese ale studio le nei. Ia langona ai le mamalu o le tua ma le nganga o le tua. Yes. Ala fo i le na ua savali le fia. 5 tausanga. O le porkalambe le nei. O le umi fo i lea e tatalo a mata, fato a whai le porkalame a maea, whai ufo le tatalo. Ai le inga yoi mai e tātou camera, ma me ngoi mai tātou computers, ma mea malawa o loo operate ai le nei porkalame. E mua tātou sa ili i le atua i le tatalo. E whainga kā kele la nga o kakalo a maka, ai e ngā. Ai oso mai ka ko pese au mare po fenga ka e fenga tatele na umano te sa ili le tua e au manongi le li ai oso mai pese intoisia ka ko wa mio le ema faianga pit fa penga ai ia iso na winga le ele fa pe foi lana o pese fa ale nganga ai ei pese e mai ai ona o onga la na to te silafia o lo fia e fai mata pese le sunga ya su atoru mana ve bisiru kisu o vatua tasile ona o lo momoli mai ai ni le sona i kupulanga o fa pena o pese ai atoru mana ve ale onivi ia o tama fo i o fokuanga mala nai io e vatu lungo le tatu program ai sau mau pese foi lele na tipi o ele teine e sau lo tu si ai lau pese ava pe foi na sau fatu le pese ono lo loto tinga ai tau mo fai ele ai lai okay ro lele ya ele ma fai lau tili tai na tunga na pese io la nga ye le si kai mi oro ko fa longo o ele fa te inga sa ye se me sa tupu i lau relationship o le pese le ke manga kua ya le me le anga nga fai le kenge le ya e po le kama le o le la o move on o e ma fai lo to lua ma fana lua maftanga o lo ko fa longo ia pese nga ke ya le o e ko kausi o ma ke wa lo e ma fofonga i me o ke le nganga la le na walai ona ioe ona o manatu lo le afa nga le taleni ma le me alofa le tua le i le o fainga luenga le fionga ya misa o le songa ya le fionga ya misa le foi to te sila fia o le tangata o le faia onga e oe o le faia onga sa faia onga i Samoa he's a teacher by trade ai o me alofa la ia le kua vai o le produce misa el pokala ioi so o po ngesi la ia maisi o nanga vai ele lei ka fai live ele lei cameras ele lei ia a fai na sau fo nga luenga le nei na le fai live matulanga ua fa lau tele ua fa tupu ma fa au i luma ele tua le tali lilo yo manga o le tangata ye mal tali ni pese se kai mila e ila le pese ala ukama o le pese nga usu se ke o ke leilo o ile o le kava misa e le kava misa sei uma utango e tātu ilunga se taimi o le porkalame
ka penga mai la lau kavanga wo ke lo po ilo e se auto wo de teru ka va kavana o le pese se mafutanga I think o le pese ale misa ole au fa ila lo fa ide mo mole pe i se au fa ile pese le kava misa se umala na utango le play ona approve e ia ile ka lengi ia o hana ia wa leva na sila fia mai ele mato au fai ngā ruenga ma uloa. Leanga e tupunga mai se tama, he's a legend. Tūlanga tau ki tara. Tangata e suafa ia lio po unasa lio. O ke sila fia uma. Ioe. The Sams. So o le history ala ia o le tamaita i Ohana. Ia o le history a tau musika. Ma le tua fo i whaia tue le leile ingi e whaia ngā. Le whaila uko ea o ngai maa uia ka ea o marap ingi. Oscar e sau fo ina ia he's a worship leader. O le alo le whaafia ngai sale i moa. So ngai a Pastor Mose. Ma le whale tua. O le la e o mai umale au whaenga ia ko whatu la ia. O mai. O le a pepese ai o tau. Pese e au mai ai le anganga o le tua. Matala whiaunga mo le moment ai mesho le tatu porkala. Ia le ngā. O maua nei tala whawhatala na whia ina inisi o nei to ina manai ua tau tālu sanga mai e whio mai e whoilele pia to e tau usu atu nei ala tau pese tālu sanga mai. Io, ia. Whaafonga mai e o tau to ina. E la vatule tu ala loa siata. O le mea mua te popole ai le mele la tau tau vau ngata mai ai. O le mea o le toe fo ia yo le toe ina i le anganga fo i le le mo fieta mai titi. Io, va i le ia on kokinga. A fai o le te tau maua e ngā o lau ko inga le si le tau vau. O lau le tau atu suaf. Ai ai le wari ko inga kaka waka i fiku se furu ka i oi. Ka iongo se furu monga kupu ka i fiku se furu. Ai pe o le o toi meli mai ia te au mawhape mai e siata pe te fia latu e hila o pesele te fia latu se ipu e mawhasau po kalame ia. Ka malulu atu. Ka malulu atu ua umau tau taimi. Ioe. E le leiro tau retired mamalu. E le lei a mele la tupu. La tau na to sa we mar to ina to fia tamai titi na te I ale o se marau tilo ma te ua to tau fia lu I fu I fale wa leva na ele to o ai io ya ale me ala le o talia tu ai ya fa ma ali le leila pese ma e mai mo mai o le vano le nei for the rising stars ele o mo mia ka ko ia fetu ngoto ele o mo mia ga ko le nga ifo o lai ai le maftanga e ta ia si o so ya tele ai puni e ta o le nga ifo faiva o inga ko ngwa nga ia ka ko o le leila u kulele ave malauselo ma ela ala ia mau ma kaisi malau ko mingo o ina tonu ai fa ia pese ngana le mea le aka ko ngofo vai mai loa o pese aku Oscar hana mamis ke ia le o via sa waifu le ai mata mai tango share malta to pukalam a wala vange yo wa ingi kanga ngi au ma wala nga mea le tup e yo bela le to sa wai o te ila yo wa ila tu o fiule ro mo ko vala au mai e kera ke moi awa maganga ngai su e fisi runga wai kilo o ai ke ngi e ko mengi ya umea ya oi Yelena so o le la wo talia tu e le o yaini tato wa vanoa fa sala la wina mo na mea mai pe la to la to fotu mata mai pe mai pe to fa tu wala va ka ko ile o ko io o tele o to mo mia fo ini au pepese Yelena e ye fo ya wo pepese ai fa manu lu atu si va ngala kan ka ye wo ske to ma to fa tara no ngam ya ai le wo ma wa tatu tama pese ya tatu wa lu wo ma wa fa au dia ma ko pese
o so fai loa le matu vainga o iai le tanto vala aulia i se tasi o Christmas Carol wa va ailan tanto le vainga le o sa wengi o pisi mai masketo ia e whaftai si tō whawhine ia si whale tua fo i whai pisi nisi na ngala ua vidi kong e ke vili mai le manager ia le na o le tatou pesela lea Holy Night ia whaftai fo ai pēno fo iatu e umala se saule ia taua ona whatepa le o tau le single le al te malo misa ia e se fo ila le leo ro malo le ala ki kau fisosoangi ai longa leo tau tostoso mai tu tonu fo ile la wana i malo si tele lo si fonga i mo fa i night clubs ma me fa pen ai koso mai lo si fonga e fa ma walunga se vi inga le tua ata lo fale nga ya ata lo fa mo folo fantu ile ni vanga le fiafi o ma paanga ya ai mai se o le pa ia ma walunga o sa mo o to samani o to fainga ya ele fangaina ele fatia fo e se fa matalanga vai ya wai mo walunga tulio monga wa tu matila fo ya tu tia lolongo ya ma tu tia sa Samoa i ona tulanga fa lupe na pa ia fa aleanga no ya matua le tu ya tu mo mapule pa ia fa ale malo matua le tu wa tu singa pa le bia bro la tu foi ta fa tolu finga malo vai antu le fa tu pu le au manu le malo malo na siof ma malu la fa le tala le lei ya matua le tu ye kale si e fia la le fa ya tu le fa metalanga ya ele nga fatia se leo vai o la tu ona ya asiata tamor mo tutele sala fa ya le fu ta pena tanto te vai le dei fiafi ia ina ua sa varivaria tu le vai o le wanti lua super 5 minuti te ai nei le tula e fa talo fa mo folo fa tu fio yo le tala le lei fa ta faita ulanga fia malo le pale malo le fa to o le ngalo o le tanto lotu fa ai o le dei to sanga e faia i le fale o Samoa i le aso sa nei a o iai la ufa talo fa mo nai fai fi au ia o le tanto lotu fa ai o le to sanga e masani ai tai ia e mafutanga so fatasi ia fa fianga Samoa au kilani fai le tar fa le afiafi o le aso sa nei afa pe e tele alu se farisa ia uma mo le avangoa ki sa wai mo ngi aso mo nga aso e kasi tatou fai lotu fatasi ai e fa fiteia nga luega fai ma fai vai me so sa valinga ile taitainga ia ale tatou wa tapa ausili ile langi ia fa talo fale na mo feo yo le tala le lei ia fale tua ma e kalesia e fia io e fa talo fa fe mai ta mama tina ma tutua talo fa o mai o to le nei fiafi ia fa talo fa tu asiata ma o wo folo fatu fa malo atu ia fa fetetele o le tato au fai pese e haya ai matu tele so no want to into inga me fu ia fa pe e mauti atu alo matu temi ala e fai ole le fanga nga manto yo mo e mauti le fia fo i ni me fu ia mauti atu ai ala e tu te lo pisa o lo maronto lo matu to ai misa ma le tau vaenga ale ai mo te no ai afa pe e fo ya ile afa pe te loa o se vala ulia io e o uma ya ile au pepese ya o fitawi ai afa pe e saur vala ulia fo ile le wana ma o ma godfather e te lo wana ma o ma godfather o tu tanta ma ki ia kitara tu se fo ile le ila uva ai ma volunga o tu vala ulia ai afa pe vile le sauna vala ulia o no so mantu ai ma tu tim e tu ma asau te vai tu na misa e sa vai tu ai e fa pena ya malo le na mo o tu te ba matina ma tu ya malo le sai malo fa to afa ane fa malo ile de fia tu sa fia ngai manga luenga ya malo le ngalu e le fa ngo fia ngai ya ku
e le fai ngofie nei atu nuu i le tūlanga o le usu, fai ngā ruenga. Wo fo ia so fia tele no tau vidi mama ia i ngā ruenga. Ia fai malia le nā tūlanga. Ia wo fo ile fai atua e wo umaso mai. E apalai aku wo umaso mai o le tina, umaso fai lele. Wa ia so fa pena. O a bereavement, wo uma ia so, e o ia so malio. Bereavement or maternity leaves o ha umatu ai nga leaves e ri sikanga ka wa makua le ai ya se me ka udivi so o lo ma le leave without pay ya ele ya la lo leave without pay ala to tele na yo walo ma fa na we tu ya isi au maka up ai leave without pay ya nga o ele fa mo ai ya no winga wa te le fa le tonu ya fa talo fa tu le mo folo fa tu i le dei vanga o le vefi o le o to tasi le minuto na fa le o le tu lai fa to tua ya fa wa le Blue Wave TV ma proclame to te ya to te lo tato lu ngol proclame le vanga o le vefi mo le tu le fa malo fo ya ma fa malo si au i si o mantu ai ngai nai i sa ai le mo te se la fai o lo o fe ngai mata penanga o le maliu o tu o le malo ia e le tamama tu foi fionga le tole foa po le fionga foi le pesta ia fai ngā lotu tama au tu le taete ia lala pisi ia si o mantu ai ngai sasa ai savai ia i le tele o fe au o lo fa anga solo le taimi ia e o lo o nga fe au i foi mai o lo ona fa fori ngai pisi ai le o nga tele ni fe awa fai ro mengi o maliu e rua me ka ke rua i maliu o lo ka fa kere kala ai le ma se me ia ma fa kere ai a talo fatu ia me se fo yo nai sa tu pa tela to ia i ta penanga fo i ona o le tu o le malo le to fa le vai malai ia siata o tota ia ina ia matou sa tu pa tea ia la foi pisi na ita penanga mo le tuelo fanga proclame to fina tu mema ia male fa fenga inga pasta tala wena te corruption tina male fa na mo to u malava le tatu ainga ia o lo fenga ima fa no noanga ia ona ole wala akari kirisi masi ia e a fe le malanga no mali mo le oti ia o fofu nga lava ia ele ma fai ona tatu a me karo sanga ku le o ki se fa ku ku le ai si ka ko fa ke ar ki se masi man so fia ya fa ya le moto e fa fo i le matua ya o le mo fo i le fotia ai fa ya le fina ngalo ya o lo tatu ta pa usiri le lang tatu wo le malo longa ai me se fo i o le fa se le longa le ya o le maliu ya o le fionga le tole fo le fionga fo i le pesta ya a o le tamama tua ya fa inga lotu tu ile taete ya le ole a tu inatu ya matatu watu le malo longa a foi mai ya no fa fe lo ile o God Father por sunga le ata we longa proclame ile nei vanga ole fiafi so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a ua lawyer Samoa i nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable Funeral Services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga.
affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mai noa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lo maota e tala noa. Awa se tau whaamama a menga mo to e saunga o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa I le mō pain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu ina, I mamanu Pasifika, whapea so se ata ma designs. E ata ngi ai lo latou soifua mātango fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Jamie le wati le to e se fulu a to lu sma lua. Oh no to e se fulu ma vera minuto de tale o le tula. Lima I le tautua fa wa le Blue Wave TV ma proclama le tauta. Ya fasi silanga le na o le maliu ya o le tamama tu po anko fainga lotu tu I le ete ya isa sai ya me se foi o fangoli. Talo fatu le atua I le vai ngole. A fia mai ma su mai tala mai au. Fia whakasoa, leu sa mokoro, leu sa le kiki. Karenga tiaka, se foi a ka ofisa ma mai moga I Samoa I kuranga mauluma. Ia, pāwhene aku da ngau ki fia mana pāwhtai, ma rosa pungo ma langi ma. O le tūlanga, o le nei aso I lau fui wa ai ma re fusi wa wa e au maia. O le la uantangia mai wa e sau whai wha businessman. Sorry. Like, you know, one of those millionaire entrepreneur. So then, fatu fo yore ki me o malanga o e tele na e o le luli a le suki. Ai o lo fusi ua ma le whainga o style. E showcase mai a tia umata umai a tia ure tu ainga tangata fo ile ua e au mai a wa e mamolia mai a. Lei mamau mamau a marvanga le ai la una va ai tu sai la utilo foi le pe o tangata o le ai sa uni introduce new products. See, you know what I mean. Le na tu sa pay for linga foi le I'm about to introduce this multi-millionaire guy. Le was so introduce le que se yeah Okay, introducing ala puni. Ya le ngana no le kusoni only Okay, ma ala mangaria le mangaria me nga fa ma o introduce ai ia nga fkasio ia fui mo mana ya le hoa le kurisia o que fa piko ma no que lo fa ya le na ole e te loe e ta ula no sau ma una fire sa e se foi la le fale ngosi ula le ai ke loe la ngaro con ka la ngalo to no le tavan e o foi la o ta ula na mai mo mo le ara le nei mo mo fotino fa ai o ta ula la ia na mai lona lua na mai litina matua le nai no ia mele i mele i fa kai mele o lela ai fa marulu atu I le ngosi ula le ia o ka sau fa o ka rush mai fa ngai kai mi ia o sau tu no le tava ta lo fai e le e to e fai ta program ta eu nga ta eu la kom fai vole fai se museum lo fale display mai ula ko ka ke ula foi fa me alo fa mai ka o le fa mo nga yo te le na ula o le fai matu o le studio e ula ai ai le
ai le ono ki ngai la mai ka ai fai mai e ruma ka fe ai wa fa solo I me wa kale o nga vo I ro fa le wa ulo le la ka ese at pouco foi wa foi ese special museum fa tu ai wa no fa ulo I mana fa tu wa le tele male no no ia ka lai sei ia le ngala wa malanga Oscar o le ropo ia fa ia ma fe au ana ngai le ma fa ngado ese misa le me va ia le al mela na fa marulu atu I le tina matua ia mele ia manurewa ia ole a wea ta au kai au ko fa melo ia lo ia paso nga ia lai o kama kuai nga mai lesi ai ala le mai ta u ia ese vo de skaidi ese de skaidi ele skaidi la maka o ki ar finga fo ele tangata le ula ia my bad ia kai o ka dengi fo mo pe ngai yes fa te o me te fi e au mai fo le totongia ia o le langa mai mo te tango fi display o le la o kan gro mai le si ula le e fa uma solo I mai ile ula le fa solo ya ula ya ka fare uma manu a velo na fale ai ta ya ola ula tu lola ta ula na manga ya ai ola na va ai tu langa fo ile le lo se ai ma lo fu si o pe fo dinga mai awala ngal bele e kere ko fu si o ro ia pusi wa fa ba la fast food di masu ka sa ia la vai ia afitai au wa mai e ile tangata le tamana o mawala na video na fai mai la na video tele lopo fele tu na fai mai ai a o ia ola na video live fai nga tangata fo ie au fie madisi o bali fo ie le na fai mai tala ta suti fa ke kele ska mano I thank you te fa te tele tu la vai sa o mo video o fu ko no tango share e lunga la page ai na fai la no le mana tatu o nei tu langa fo le te milei o no tiri mana o ta o fo le ngo le sia li nga le ka u estama la ngor ka nga le complain mai ta suki ai o lo wingo la utala fa fe kai de kelo le suki ia te o mea rofa te lo me America na tu lo ali ato no fo ya o yo suki mar ia wala ngo o suki ele fa pe amena o le tasila no ke ro ia se furu suki ruli ia ko kia fiko langululi ia pe langululi ama tak pro ke fi ia ei but te lo tala I have not seen you yet o e faia se suki e se mai so ngalangu mai de dakala ai me se langu e se so fa mata ole ai tango e sui mai se langu lo suki and have you ever tried that ia vai ai skai o ko fo ia le ruli yes o ka masangi o le bagi ka masangi mai whaiwhangaruenga ia ka ke kilo I ka mauru lunga o le whaiwhangaruenga o lako suki e whai ia papenga whai loko ka e whai tak suti le loko of ki o papai always lava o ke whiwhia o papai e whai la utala ala ukala ngei ai alua nei wa mantua pe o pifolinga mai foi le wai tama wa le ruli ona o reasons matulanga ai e sa wish foi le fa pe bole le langia o e te mana o fa uri pelo suki pe paulanga o kai mi o leva ai o su pa pa me suie do pa pa wow Giro e matua io umana o le na so tele tu fa suki o sa o fa suki a me fa fa ya o ke ai mo ke fa suki e mo ko a fiu ko ai ka fa mai e suki de ai era ko sa mo suki pa fa o fora ka e dei na pauna ole te ba ke lo ke na ku ke kalo sanga ele se suki pa fa ya e wa ke ne ba se la nguruli lunga langi pa nga be pa ana ngala ya au te fetu fo ya ai on ole mali o so ifuanga pe au mai ya o ka ko wa ko ke fa me pi suki pa ya manga ko ke le mo so suki no e ke ro ni so suki no ifia fa ko ya wala ngai palara nga me e ke o le symbolically I see. symbolically
o lo fale aku de sifo I lalo langi fo e kumu ka ko pai e ki rola o ele suki va tu wala nga fa fokare tunu ante ua fai po ita we momo ai abo ke you know ke afu ile le ele o se si aitu ole o ke rua ko fa so ki pingi ke ngo fo le fa runga kola Jogo. Ngo minga ko ke vai me isa ule ai wele e ka ko soko ko ngur kingo mari e ko kuwa idunga. Au te vai atu ai fo. O le fasili ava tu lunga le afia. Do you want to see Godfather a day the tato proclaim? Me say next year. Do you want to see him in a different color suit? Mai ko mengi mai. A ko mengi mai ko ke pressure inga rongo winga le makango le new year. What the taulana for a day for ilele. Okay, for pats ka ka suki lango esimo. Yeah, there you go. Ka ko kure. Pate fa taile loto malanga. O le tele ia na isuti a miso America ran kele mai ia ka ko. Ya miso vo o worso. Ya mai ia la suki ngai fa fia ngai nga. Ya. E pe anu fatu isi te mita tele na e ta o tola to so fa ona na tangata fo e mana na o fa ilo la to. Ya ai fa fe kai kele lava. Ye na nga le lei. Ya. Ile tu langa fo yone. Tatu me foi sia ka masangia o yola e masuki. Ke fifia ia. Al ka foi dele ele masangia. Ia nga foi kiora ia le nga masangia. Mai le ka foi nga suki pe foi kere I masangi suki wala nga ele ficou I mo oi. Ela la uri foi kio me ka suki. Ia sar foi kio la nga Ia yona e o le mafu anga. O te mana malama me u fai kio ile atua. Do you know the reason being? Leanga ele I langona le mea o le alofa o se tangata e ave I se mea. Mana tua ona pe o tangata kusa ele I o iaire ku ainga lalolangi nga o le alofa ngia. Mari le masangi la wai. Afa le fatoi wa anga fa apea e ke iro o se tangata e alofa ngia. E ke mana malama la ele me ta o the giving ma le receiving principle le anga fa mai upo le tua e sili le manguia o le foa ngai lo le ngake kalia mai la ta to e longo fia la le tangata ele masani le a wivi le ma le fu fa tau le o fionga le tua e pa wala nga be fainga o le complain to mumu faitio langa fo ele masani le na soifo ele I faia I fo ese kanga kase merele o fai ko fie fo I o ka suki nanga sa lo ka sanga e usul suki kongu foi la lena awa ngo sa ngi mo suki ake de o fuong suki ma ke de masangi e ke fiule a tawa o ke fa ke fa mala ula fala mo lena mo me nga fa wa ke de masangi ole kalesia tu lo fa tenga le na fo ile kalesia Yesu ke riso pe se ngatai awala ngol lokulale ele nga ka fo ilale ya tawa na ero misiona ke suki fa so ko pe ke fushi wo fa so lato ai me fa ya le lotu anytime every time aya se vanga nga mango fo lotu le fu ma ile nga na fo ile le siva ke ulu le ile fushi wo ole kan wo fo nei time wa ta vai tu pe ya la wa wata tala le yo se fushi wo o si vale kalesia sa ia ima u karvo e ke ulu ile fushi wo lo no winga o nei mea wa leva ngo kala iki mai ya pe a kala fushi wo u lo vale lena a fa fushi wo ke u lo wa e control lai lo wo langa le ya mana ya le ta fa so ile va nga mi se vole tu la no wa fa tu pu mana tu le mata ngofi ya o lo fu si wa mi se vole lai malo ya e ambele ne yaso le me fa le con e to li minuto no join mai le fionga ya vui tau te fa so tu langa fo yo le ni si o mata o pu mi se ao o ngo fa mi si no nga ma tu langa o to mai ai ai le wale yung le matu mata upu le yato ya le update mai wala nga le mongoli out mai le au fai kala ma le mai fo news se ya si de alo le tu langa le na le uta o to mai ai la ua
whaatanga e le fionga le tomita i minista o le sa taua veina le wha moe moe. Ma tua nei na reserve lan o nei sa ta o toma iai e whaiela na whaiunga. Ma tua mai ele o whapeo ua whaalea o ngai na ma tua mata upo o le ai wha au. Ai ona sa ili le so. Pe na te tatalaina le avanoa e ui o lea e tarosanga i al matou pito a meisi o leo leo. Ma ave uma iai mafua anga e le tau wai ona tatalaina le la whai malanga. Mo Ausitalia. Ia e tusa o le la tarosanga i tūlanga o siaki. Wha mai ia ma se i o ona o lo la whaasino manga tūlanga o le o nanga. Pei taila li tai ona le la ua o maua le tūlanga o le whaiunga wata o toma iai. O la ua talia i lalo ai inga nei o mua ia e iai se leni la ua whaatunuina ina ia te tau ona tutongi mua e o atu li tolu sfurua whetala e te tau ona tutongi mua ia ona whaatu a mawhailea ona malanga i seatu lua o la ua tau fia ia le proklame Mangai. Wa tau fia le proklame sa auto e whaamanino atu lava e le tātou so upu sai i taile ofisa o whamsinonga. E nā te toi awini lia sa o mai ia le winga pe o le vaenga fo ilele na o le whaasana tala noa i tūlanga o le matu mta upu. O le tali na au mai ua tapu o na toi whaaua wina le proklame. Se ia mai a le matou case. Ma le vaenga lesi vaenga lo na tolu. E te tau ona toi fo ia tui Samoa i lea solusu mre whao Januari. Tau na toi fo ia tui Samoa le solusu mre whao Januari. O lisi vaenga no utau whaalongolongo atu i le tau oto mainga le tātou so upu mai Samoa. E whapea mai. O se tasi o vaenga na whaavae ai peina nāmana ia ai e le fionga te tamaitai whaamasino le ataua le matu ua yo le avanoa le yo ona e pei fōlinga mai o lae ta oto i le ofisa o whaamasinonga o whanua masuafa se whaamasinonga ale ainga o le fionga ia tole a fua o lae whaahulu ai lana i tū e fo i mai ia yang wali o lala pei na mai se whaamaunianga whapena o lai ai le tu lai whaahuru atu pusa o le lako plan e o mai a Januari pe ana whape le tutupu nei mea e o toi fo i mai a Januari le lato whakasinonga o whanua masuafa e pengi suafa mtuna fo pena so pe la tasila le na elemene lai pe ua talia ai ia o le a vatu la le ai inga le whaatanganga i te lua malanga ai ua si tia i lunga ai inga matu unga ia e au fia ila male le tue fai o le proklame se ia maea ia le matou case ia o le o totonga lana mo le silfia le tatou watunu ia now a e fisiri mai pe tou te fisiri mai ia bese forsunga ia de ataua o le aso ulangonga wa ka kaunga fisiri ngia o au kongu lea o au le kangi e kaula a fisiri ngia la so what do you think asiata and you feeling ili taimile nei to be honest le ataua ma le whaafonga mai le aturu a me se whaafonga mai le whaamisinonga me tūlanga uma I'm fine I'm absolutely fine e leise vaenga a mea o te moni a whaamaoni tala le lau whaetua a o lau tarusanga fo ilea ma lau whaololo ma au ia te autou o le tātou fans o Porokalame ma e a lolofa ia te uma le tātou keisi sa ilinga o nei mea. Ia aua nei whaofu e le tāo tau whina ngalo le whaiunga wa iai. Le ua o whao lolo ma au ma o tarusangatu. E mare tua mai o tau, I have no evil feelings against le ungali lea. Ele o iai au fufuanga wha ki a polo wha kaui masui. Paua lo nganga mare mana onga ia se io mai e provide mai ia fa maunga o la tala ia u fa le ngai lo tamari anga ma se o ai nga paua nga au kua paka kua marka of mai si mam e tatia tu ai ai nga ali tu la fono ia jaula ia ai se vaenga it's a win-win moa le ataua situation
wa makua yo fa fe kai la u fai le fai unga le ka fi pokalame io le nga ele ngata la ina ua le ko ke vai ma fa wa mai la e fai ya fa nga kuila e pailunga le atu ma tu i fa nga he ko inga fa nga iskanga e fa olo atu ma fa ti nga i lau kele langa o ia inga ele nga ka nga wa ai awangi ko fa ki nga i ka nga ka lau kele a mesero malo e o le anga la ko fa ya so le winga la le o te fa ya tu ai le eu te le o awana i se langa le se lo tu le fa pe a me o le I'm okay I'm absolutely okay ai o tua la nei o patatua mana tua mai fo e soli loa la ia inga ia le atau e ona o to si desfia o si dia kula le mawalunga o le kula fongo ma ia inga o le a o ia ai o foi nei ngalo cha moa ele mafainga nga e ro kulua e sola ma ngofo foi ai Australia le nga ona o ia tangata sa mai fa malosi ona o mo mianga o le tula fono ma le fa ma nianga o soli tula fono ma le tuala e kusa pele i faia sei ungor ma ko case ai a e solia loa o conditions o le peo wa e solia le tula fono ya onga fai lola io nisi o tūlanga whapena. So far, sa moa whawtai e na te talo whawtai. Whawtai fwoi mori lau whamaloma, whawtai tele le whionga i le whamsino. Whawtai tele lau whionga tu te whamsino. Pēn o whai atu. O te le manatu e, i se vāenga a me fwoi e. Tau le pua malafo le anga o nei fwoi taimi ma le tūlanga o loo iai le savalinga. Ia wale lopo whea asulu iai tangata, wale lo fwoi po whea a whaikio iai tangata. Tūlanga o loo iai. Ia o sau lea tala roa tu le ia tau e tu sa yoro matu mata upu. Se lau psenge. Ma kore fo le vai mua ma le face mua o le whunganga le o lau kangi. Lea ngā len kāwhia. That's a win. O kāwhia o le whanko o ngongo kia la o e kula fongo. Ma ngongo foi Samoa. O le face tu le o lau kangi. Le la o ki awa roka ngā kosu wafi. E whai kāwhi. Whaasār po kalama. Ia koe o mai. Ia kia ula ia sofa o ngai le anga i luma mo lau kangi. Ia, ai mako le for case lea, it's a criminal charge. Defamation. Ia kia ula ia la foi ei le sisila al whamsingo. Kongo if it come to the worst. E mwhainga whaisi me whaile wa koe o langa ole. O sikula fongo. It's a criminal. It's a criminal charge. Yes. Ele o se silvo voile. Ele se me voile e once e ngai ele le fa single me ngai e fengo fenga va ko pole ko ngona ko skama voile o paunga. E kia ora. Ia mangai le lenga wo ye se me aga wo kawa le fenga le la wala la ngonga le kinga ma le anga la melenga fai o me kawa ngai kia. Ia salamo ma ia lai lo leanga la melenga fai ma o ko fai. Le na tonu lava. A voi le pe no fai atu. O le anganga le na whaftai a te utou le tau te malama le se o lo taroto le tuloa. E le ai maso o anganga whaatwhia tau I masui. Le anga a kako a tatou whaasanga loa ma tatou matua I fuli e whaile le whaamasingo e kusa o langa whai ungaringi. Ea ona fōlinga mai la ia. Ua o nau e whia tau I masui. Aia kea. Lai o I lunga o aia inga. Au tilo foi. Na le fa le lima vai aso le malangai. E a tatou fua fa ma fau. E kaun koe fo ia ku le solusu ma fa Januari. Ia se tatou tilo ma tatou mataitu. E upu nganga fo ie fa Britannia tamaiti for mai o pay first complain after. Yeah, I mean wa already wa bese lima super sengi me fo le fa akupu wika. Walanga lo ngari le ke lo la sidi mra pokalama e mo ile ka falanga a ka fafi e kuso la we fanga ia kule epa mrisi vanga le I mela manga kule epa mrisi vanga e kala ngoma e kusa fa ngari e fa o ia ko fe sidi fo nge e o mai kongi manga la fika la ka fai mai so e ka ula ia le ese o pokalama
o le a whaikiki e fo la le mele wa le longe vange po feo ye wa paulo lo ngari e pe kau faso so go fi pinka mo ke fa ya ko fa mo fai ya ke le nga isi po kalama po fe me ba ngai la ya lo so fo ya sure di wa kasi nga kau faso so lo ka wo so mo ke ya ale update le na o te lopo wo join mai le fionga ya vui a misa se I fai masia tiatu pe wo join mai ya vui no le tau le lima tau na join mai le fionga ya vui ia se tatu talia pe a o ma fa so ai pe ila meta u pe no vat e o te le to fia fia le ano fale ia o le keiso lo ta o to ma fa au pe awa o la tatu tultuli meta po o fea la o le ata o toile ma lo si o le tapu le e le to fia por kalame se ia mai ar le case wai ata o le kile nga male fai to o le tele o le mele tupu nei ia se tatu tultuli meta I wala nga o le fato e ila le e yesi be mali na tupu na le la nga le foto tasil tangata na fiso ta mai momo ala nga la wote ina ua au mai le tangata le tulanga o le short kilipi na le la ile tae au ai wale toi mo wala se mea ke le lo ye se sivo ua toi au te le lo foi pena e mo wesi na tala e fa pea foi le na live mai ia antore fo ile tae au I o le famsinonga ai le faia na o le famsinonga ai peita ila foi lele o la e wa tala no ila na telefone ai nga kele o la e live ai la live fa fonga fa longo te do poi do porto telele te nisi na sila fier va nga le ia ngor ko kele fo ka ko wele maka ilanga menga fa wa to te la to we poloka po wole o toi ai fa maila na nisi tangata na faile live ai te ua faila na telefoni o la nga lo ya yo la le live ala la fa lo tu tangata ile tala la fa nga I lungo le telefoni te lo posesi fa fo po posesi e to no samo la sa no ia I fo ile le tu langa te tauna te tongi la pasesi le return le anga le meanga la fia va ai ia ile fa masingo oh yeah sa ora wa kongo prove ko yo mai io now but here's the thing le ata wa mafuanga wala ino vatua how come he knew that before the verdict o e mo ko so la e pe hantangia mai o le tango ta u tangata le mea le expect le mele ya le winga le tala ya maybe a fai ono le process masan ya le winga le famitalang ya la sa wai lunga foi le tala e tongi le return ngol mena le mana o ya le famsinonga ia fai mo fiang fa pe ko lo ya foi le ko le fo vai o le la ka sanga e meia ai lo ticket ai tikile wa fa maru se ka ko mau ya e la paura le fisi foi le lua ga fisi foi le fa fe pe a wa ko le ko o mai ya me o singa ka ke le la ko fa fe pe a ko le ko mai le fisi foi le fa fe pe a ko ya skari a ko fa la pokala ia nga ya le fisi foi le ala me fa ko su wa fe lenga off yo fisi nga ko la fisi ka wa o le ka ke fa mo umala va e ka si le polo inga le but if la me fa o ese ko fa al fa singo fa pe ko i alo le mai o mele ko por corso wa o mele ko pe alo pero ko fe po kala o mele ko pe alo pa ko fiu o lo bulo le ko foi mai ya wa ga fisi nga o le si la vai pai mo ia na o sina la wa lunga o le vai ngol mata upu ai le I o te le mo fo sia va no no wa mata po kala mi te I mo sia va no ai to tal no atu ai I le prosecutor ma le polo ia lo tu mo ma tu ma le leo ai o le fisili ale lo ma fu fau o fea ia I le ma lo si o le tapu le o le fai ngol por kala me o fea e au ia o Samoa pe au I Australia wala ngalela la o le unga li I Australia le atawa e mafai ona finau le tangata I le tūlanga o le jurisdictions o mo mai so ele ia la se fa lau te lenga I am hoping o le
o le tūlanga wālanga e kakau o le si le fia le ia le fionga ka mai kai whamasingo. Nga uma o le ruling ngei, mei pi whele le kai au po le ufele le iangi le fiafi. So ia te ula a whapera o le alana leu te na o na watu whaalau i tele. But hopefully, o le whaasa ia lua ia i le mea lai o i Australia. Awana ia vea o le me fo i le o lau o sauru whaasa a kod prokalame. Ai sauru whaasa fo i le se i whaisa moa. So, and for that, o te leva ve whaia se comment po se tala. Na nei fasili whaatupu manatu. Ai ole asa ili mai pea. Mai pia uma i o toe maua se ava noe fiso tai ai i le loia ma le prosecutor me se fona au su e leo. Ma e sa iai. Po le atonu la le lautele o le alofia au o le tapu lea. Pe o se kapu. E saua mai Samoa i muringu. Kawa a ko Samoa. O so ilungo le vaalele ma le vaalele kapu kuai ma le fai Euskadia. O le fesili lana le tula i me te milene. Ia e mo mia fo ile sa ili na ia mawono na tali. Ia. Mangai. Tulanga. Oh yes. Lewa rocking ele fa kalanga sa or ka opu ai le out mai ia kuskusinga fo ia ka kongo pepe sa mo mangisi fo sa ile fa singoka. Awa ata to fu nei. No already pay already mai ia le ia taua o i sorry ia vui. Ia awa na fa tula te tala a tatu ma fo la si va nga fo leo mailin ma va ia le wale ma fa inga koyo le ma fa to mira wa video fai o le tatu se o tu malolonga se tau se kia ku le join mai lango isi mata upu ia tatu fa so lo i tele mai unga fa msinonga e me se oni se va e tau te fia fa so i ma le fionga ia vui tatu tu la malolonga pupulea se isi tia tu ia le tu lango tatu link pe o mo le no ma le fionga vui fa Here comes the y'all don't really want Cha msanga te jo fitu ma erne jo sanga le ROT7 tournament mai afinga fai ele malai o le pi sa mo to lai mato a so suma le tolo te se malua fe lua se fulu le lima se fulu no au mona le tesi la male aso a fio mai tala mai ao ma se e moli mawina tama finga la kana pu sa tu lai mai ni se sui donga la manu sa mo le ROT7 mai afinga ma au marona se le tama sanga tama uli se patasi a pia ma alisi boja payala si umu uso sa talo male telo au marona se la moli mawina ile aso awore ngalo le asa suma le tolo te sema lua fe lua suma lima le malai tona mato malatua ole ama fa na wina tu nei fa sara tu sao mai le ala ta le Blue TV male fesili o ai ole sola male ono afte chala male champini ole pasta waiters cup male ROT7 lua fe lua se football lima I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like here comes the y'all don't really want So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wā whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo a iwa.
affordable funerals o le tani mo te mitinga o le baliu baleoti. Mili mai noa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awase tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa I le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātanga o fie, ma le la lelei, au lelei. Afisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Jaime ole wati le usful mar varu biru tau te dele tu la elima ele tau tu fa wa o tali ele tatu so te inga mle fionga ia vui. Ya, ele de vanga ole afiafi na ona te vatur fasi sila ngale stasio tatu sponsors. Ya, ole tatu Jevic Island Taste ale fionga ia faofo ia mle fale tua. Ya, mesori tatu tua mo mele pone. Ya, sila mai o tātou whaapitoa ia mo le asofurai le sumare rua o te sema ma le asotona I sumare toru o te sema. Taimi ia lima I le afiafianga I le se furu le pō. Ia a o le asotona I o le se furu le tae ao anga I le se furu le pō. Address le na o Leono Tasifa, Palarat Road, Adia. The season yo be a far gangster to give back to our community and value customers. We are doing a special for our last weekend before our holiday break. Na la tu na tu lunga. Ya le special le amole tato Jevic ya mali tato o nanga fo ya to sila le mai ai. Ya awa fo I le fai ngore ni tu sanga ya o se ava no le leile to te o lango le to tuam la nanga le nei fo tamali le atawa I mele pone ia e le ai se tangata pito I matua lango I so se fa moe ale community mele pone e tutu sa mare nei tangata ia le fionga ia fa o fo mo na fa le tua ya Luisa ia ai me se fo o se la fa nau ia mele fionga fo ia tua la paina ia masionalo o le winga o le whaametalanga. Ia, e manatua pule e le manatua whaaleo. Community ia outou I tangata Samoa I Melbourne. Ia, o le lasi sole o le lato o nanga. Ia, o le amalanga mailo I New Zealand. Malanga mailo I New Zealand. Ia, Kiwi Islander ma Aucklander. Ia, la mo wale whanua malanga mai ele te maloa ma. Ia, ta whao mai fo. Ia, ai tautua nā le tātou wha moi. Mawai fo I ma tātou ofu o le tauta iai. Merchandise na fa tau I foi ma waina ya mo to ya e fa ma vai le to sanga ile la to foi to tua ai o tatu tali ai le to me le fionga ya vui so le o le case at o le tau te fa tali wo nei foi le te tau na fa ye le sful pasengi oi ya o nei te le o la le so fa le sa la va se ka fa ye le mo ngamia ya amaya ko mi fa fo e tongi fafo ia manga ia kongi fafo ia te au ia kusa a fu se si kupe o le la ko e la to e tango ia le famsinonga o fainga palota to e so sofa le unga le famsinonga apiti ia na o ka mawai su pasingi ya sa wale pa boe premature o wingo o pese pepe fa nga o le ia na o nei la le tau te talia ia le tūlanga o le fo ia mata upu le se furu pasene lato ia to telo ni silo te vava ia tu fa aliro lato le fie le tūlanga wa ia le mato case
ai me share fa le allowing o le ngari le Masa no kele o ka o le fifio ka kamera o fai ka karuanga ko por case ngai. O le fifio ka ngaka o nganga fa ngai lungari. O mo ko ale ma fo a ko ngai le ma fo mai le ika kele o ko ka ngaka. Not so much o le finger pokala pa o nganga fa nga. Ya ma ko le foi le la wo ngi Australia. Le vanga fishing ya le pe fa fia ko Australia fa la pokala. Maka rio la mori anga pokala mo fai Australia. Yeah. Ele se mori anga fai pokala mo Samoa nang fai Australia. Mari si me. Si a ka mingi a fai pe ke fai ngi usila. E a fia umai Amerika, Australia, lang ya komeso i Samoa. Ngole fa lo. Wa fa le anga inga ka kai. Se mo Facebook, social media. Ma me fora newspaper po alu ya fa pen. Mai mana tu mai le atua. O au fa matalanga e fai fa penei a wane e fa mo nga o Australia pe nga o hiusila lai fa ngolongo ia mana tu a tato wo sa ilinga o cases fo iele a tawa le traumatize ka ko ko nga traumatic fo ile scenery fa sio tangata mtura fa pena ke vai e fua le malosi o le unga me uma ile environment mai nga afia ele ia fia mai la Samoa ele merda lenga fai ele ia fia mai Australia ai a fai lo longo de social media kako e mo mai o ka uma e te tauna na sila fia ai mama ele ila ni me fa pe o ni jurisdiction si me nei lenga vai le kai minga ia la fa fonga mai ia la maka mai ia ia limongi fongo koe la maka me kai minga la maka mai kula e la maka uma ma o ele te Samoa na te mata o le na fo ila te expose e por kala mene e ke afia wa afia pe la mele le to fe tu ile ngana na water no fo ya o wia a FCD di baile ya tawa no expecting e o lu ngari le fafo ta tonga le ya ile fam singo ngar kemingi nga o lo ngar mele kup eu ai sa expecting ao e kaunga se kupekele e kaufia e ke au ia ma e poder fam singo pa sa fa peka ko kaun korsu wa fe kan ko kas ia pe ko fo lunga se la wa fe era uma ko lu na ole fa la vela vengo mera kasi ale ngai mai ale suia ele au ile I manu ma le tau le tini ni me to fa fa masino ta dir ma to ke sa te tono lo tele ko ke sila fia Samoa ua mai loa kanga ia fa le fa masingo ko nge ki HRPP o le fa masingo o longa ko alua ko nge e kausonga mapai o longa ko alua kausonga malafai so o le ko ki ngofo mai wo o loa ko so kanga wa mai loa wo sila fia fa ele atawa o le wing o tala le tau fa yatu kusa ko ikiki a va ko mako cases mar mako kusanga nga va per mele na avela auli ma le martina ya mati mai vasa tupuola na ona aveo ai le ai so fa ko inga o kanga kai ave kuso sela ngonga nga ai sia tawa e fa ile tala matua telele na tala ona vo ina tau mai loa tangata ia kausonga lelei ia le fa masingo lea ma le fa ai ma le fai pule lea le HRPP ma le si ko alua le si fai pule lea ma ka mai lo ko so kanga o le fa masingo lea o longa ko alua le loia lea o le fa masingo e o ai si fa masingo kai lo o ma HRPP e o loia e o kanga kai ngisi kanga kai fai cases o kai lo so ina la le atu le fai toila te tala until pe unless e se o le a o onga le Samoa e le o ka ko le a o onga o le a o onga o kanga kaiang le o foi fai me makai kai le sa fa I lungo ngo foi o le a o onga nga wa ka se io wa fi o se e kama ya ele e ola ele o onga le kungu uia ua matu wai o nganga le akungu I le fangupia lau ke le ingua kusa afa makala
Usa ua o ngā umatu tātou. I le vai la au e le ingoa e kako. Lala na lea leina whai atu la tatala. Lala tonua na leina whai atu la tai e tala. E le whai ngō fie le o atu o le whai ngā malo le atu o le temile ne. Ma e kau ke kakalo ia makua koa le loko le fionga i le pāle mia. Ai maise o langa kāpingeka. Le anga o le ua kako vava ai akunga. Wa uma pea le aso ngafi, wa uma le pāle mengen kau mwhai sa sofa e le sao. Uma kau mwhai sa sofa le pāle mia e le sao. O i le akungu e le sao. Le ua anga i kai muringu. Le ua whaasanga sanga i whaamasingo. Influence whaamasingo. O i la lela kako va ai loa li ako. O a uma cases e kau ai aku, e koe kau ai uma mai whafu. As long as e langu moanga, e langu green, ngā kongua. Ora pole nga sia kai rim ka pule wala nga ka ko nga fika ka ngoi fa msili inga ua le ako la mori mau I longa manga ku pe ka mau la lo inga langa ngofo inga ole ako mori mau ia lenga sapina ia mori mau ma foringa mai wa manga ku fa ka va ka fa msingonga ka wele seo wa wala fa ia le foi la wa ele ku ngale ele fanga lo ngali ile Okay, kakalo lava awange ku maulalo inga ia fai unga fa masingo. I le ako longa li le ako ula mai o Australia. O aku leo mai pe aku fa la pokalama. E ka maulalo inga ai ia fai unga fai fa masingo. Ai mesel ka ula inga o fa masingo. Kakalo ai ko inga me pengisa ka unga loka uma mengi. Awange isi se ula awalava nge isi se ula fa masingo. Ale la pela kalo vai ia kero o kanga kalkalu ai le se ia ako kero kalongo ia famsingo ngale langa le faka aku alo kalongo le mele le o kupu mai ile famsingo si ia oro kalongo inga ia o mo ka maulalo inga la famsingo si inga wa le o aku le o morima ia la mala palo ia la fai mo pa musu mo ako o la le se ngame la fai la aku di solo yo ke ngia lo ia fa kongo e bakul mele kalkaluai dese se orang fa unga pa wan mea dismiss le case uma la ua maua a hoi le te whai atu ai la ua maua lo na vanoa na te whai ai le wha masino nga tonu o le a le wha masino nga tonu wha teiro mo le tatou vanoa tatou to koro silo a leo maura vanoa ma le whionga ia vui ona o le tatou taimi ia wha whira ia tu lau whionga vui ia whio mai am tera mai au I rungo le tatou wa whasoa ma le porklame livanga o le viofi. Pea nai miutu mai lau, sei ana miutu mai lava lau, a mole. Ya, tu fa talo fa tu ile nei vai ngole o ulia ma tu ave vela ma ko lo laki. Ya, lo sa se lua. Ia fa marulu tu fo no le tu ai ona so te ia tu no le lava e kai mia e salo le vela tele fa ia ma tau pale ton e marulu no le orsai marulu te wata ia pa tai fo ile mata tu le ni po ia lau FBI nga fa mai kaia ia i tu langa pe ona ia e fa tala pa tu fo i tatu tu no lo tele yang i tu langa basani la vol tatu tu no ele tu e se tala o mo no lua pai la ngoina le nei tai au mal filo inga mal tatu tunu ai o folo fam patalo fatia tu roso ia tau foi fatalo fai le gale le tua io e no tuli meta ia fo ia le report le FBI le tai au ai na paula vai nga no tau fa no ai o le te o le FBI o to jitia langa tu mo no fali Mele ilo ai e makamoe kelele i el Godfather. Ona o lea na tele o sila fia i ei mea lai tutupu i ona ta wha mauta ia ai. So ie o le me sile an kaua. Ele o sa fea ke iwa le kau so ile anfo ile tūlanga pe ona ile reida leo le taia ona leila. E wailo foi o mene o Godfather. E fatanga no fono foi e le so no binoi e pe ala foi le o lai tu le camera o mare o nai leo.
ia wa te roa na fa nga ia ke nai no mai le mate fa songi e kau sa va di menga di pico ngala ko ke ma ia Saya ke nai na ngasau sau mini ole ala se o to ngole na ai tau ke to fo mai de e do fa mo wino ole ala to pat tu ole ala ka mo sa fa tala o langa o le lo ma ave mea ke le lo po ame ngo malako wa sa lo male ngo po aku aka e li mo akso so ko langa sa i open ole vai ngai ole vai ngai ki po aka lai lo public place me le mo public area le ya o fa ki si do lo ya i po po o se vai nga wa matau na a fa mai la le ona mate ai ko camera ni lo po lo mo fanga po ame o sa no mai voi wa to le winga la tala voi le o vai nga nei wa matau na mate ma wa matala va na lia e wa avea o evidence si le ona taua oni me oni maota vo i e mana naia matango fie fou ma le lei ai o lai rent out o ina tonua ia vaenga e te taua o na masalomia i le feo inga o tangata ma tulanga vaenga vapena. E le ai lava se a fo i se vaenga e tula i mai ai se reida leo ini maota mani lawa. E vanga na ta tu tunu i Samoa. Ia la fo a tunu o to e pe o to. A fo le maota matango fie. Ai o ia va ve na mawaia i ni afia ngolo tupuai ona fenga tala va foi ona masalomia tangata ona fa pe i ol moka foa o la ngo foia ia tangata a fa i lo tangata o la rentai la rentai tangata i mota va pe ai wa kawa nga makai ku so stemia you know ia le nga fa lo Malia se no nga o te lo foi oni foi tu nu e fenga tana i lo ngo fio walanga e pe tu sa fale fo fale o tangata o Samoa ta sila le fa i lo e ta wai leo o te tau ona masalomia se fale po se tangata ona o tu langa foi le o fa te leina ma fa tu pula ia sona ta mau ainga ai e vai atu ele fa nga ruenga po o nga ruenga fo ila nga ruenga yo se nga ruenga ele fa pe a me o se fa nga pisingisi kikeli mani tūlanga whapena, ai a sila tuloa o re ngā ruenga i le a tō se luas furua where tausanga. Au ta vale la te mai e o ta vale ta i se lau wafe, ma whaasara solo tu i whale ta i lua se lau wafe. Ia, ai tau lei fo ini a inga i whafo ma tūlanga whapena. E te le ama henga wa matai lo ona wha lau te tele lau talinga o le vainga tulo wale, ale tūla fono. Ia masa i mata i tū po o whea i sa wai le susia ma le tamau ainga. Ai po o ni ala mama. Ia po o ni ala pai paparapala tu lo ulenga ngana tau wha matalai. Matua whaalua i nā lo fina ngalo asiata i le nā vaenga. Mai e le na o tangata te tutasi vo o ai pisingisi. E ai pisingisi vo o tatou vai ai e sole ole vave ma sao ai ole alo ya tawa na ye se masol salonga ina vaenga wai e mo ya a vai tu voile ia i mo vave kene a speak singisi as ka ko kasi pe o se ainga ko kasi ai ele miau nga fa ya kule vaenga ko fa kulisi vaenga alula ko fa kau fangua ko ia ma pe o taingi ni vaenga ke kele hoi io na ta wana ye masor salonga nei pe malo ole ata to wo ile mata upono u manatu te afia mai fo isi tatu fasoa sa ili fo inisi na namu le yo le lolo o wal fa fonga mai le tru ole mata upu fola fa msinonga le nei vai taimi male vainga le utatu vai ai le pile to e sui mai o wingo fa masino sui mai o la tau whainga. Ai mai sea o le tau te iai le whatu asu iai fo i o le pāle mia o le whainga malo, la vai o le whainga malo o le whasta o le whatu o le whaau au. Ai pei wa ese le si makala langa le ua va i atu ai i le whainga. Ai mai sea le keisi le a whale a lili. Ia fo iu te loe le nama le a laina o nai te si la fia. Ai sa iai mea na tutupu mua na le show up ai i a mōli mau. Ai ele iango iai wha amasingo i ngā kaimi. Ele i ora ingangi sapina po
po ongi samangia mangi sai ai na laua yale unga matongi I fafo ona ua leo atu lava mori maulato ale pe ua ese lea ua fai maile rei taimi ya avatu yale faafisiti lea se fato fala inga ai pe ai se a I sofina ngalo ua tupu ai le nei mea Malo va te ya siata ai o tele ia nga ia tu ile mata upu pe ona e sa no ia ima fola fo ile ilu mol data wutunu se mo muana vatu sa fam talanga le tu sai ole ole fa tuanga sa wa ia moli data fo inga malo ne fionga tai tai mai se fo ole mai ta watu lava ile tele o taimi ole olo fata mali ia al fina ngalo ole fionga le li palmia taimi uma lava e ma eu fo ia lona tangata ile po alava fainga e fai atu e tangata iai e a fo e fata mali I lava mai e fa mua e le taitai o le tatu tunu ia le tua ma lana fa manga longa ma lana fa le lenga ai o lo ua tali tonunga to tasi asiata ma mai fo ma le atawa that time is gone o fa tuanga stu sa o le fionga le pa le mia ia to fa malie le to fa lo fionga se wa lava lea you know no matter what you do po le lava la si le fanga le tua le moni ma le fa maoni ma le fa tamali I o lo fina ngalo o le fa le tua o lo fina ngalo ma vaenga uma o lo e avatu ai ele o le fina ngalo tangata nei ona ele o se langona upomonia o le fa maoninga lava lea we are not the body that is controlling departments or ministries of kakuangu makanga luenga uma Samoa you and your government are not in control honestly Jalabo to Sawat you are not in control it is being controlled by these idiots you know ole winga fam talanga leo tato mata yai asiata malea ile ya taula baia ole pumongia lau fionga ile li pale mia wa sila fia Samoa lo fingalo ai olo fa kali fo Samoa pe ole hale kaimi pa u ai lau Samala malau finga malo inga ia au mai le mea sili o ngami o kongu e kai ai Samoa ole langona le male tu lalo ma ele fa tonua le matapia le manaya ele awa ia fo ia la pu tama fainga I se tofa but enough is enough I think it is time to put down the long to stretch the long arm of the law mai se fai unga lau fionga ia mai se o lau kapeneta asiaka wa sa ngo le vaenga le nei sa o le lei o upo ai o te fai apea lava pea fo ia uia you know o te whaalolongia malo ia tulanga o le rule of law ai a fai le atangia I le rule of law ia le a fo I le whaamsinonga tonu le tua ma le ami o tonu le tua I so state tele o taimi ia mau fua la wa esa ngo el kaimi o le lua afe lua sulmalkasi kaimi o whaanga solo no fai ai le case la le a le ota ma o ia I fo ia to mata ma le fionga ia I le suita tai o le tua ngai fena I uia na watu moli mau ai wa kuaka nga kalvaenga le ko va kua moli mau I luma o maka o leo o aku makua ko au mai ala ko fanga au mai ai luma o maka o leo ala ma ko kilo ia ko ave ai ele ma se si o makua nga molia asa ka nga molia le nga o moli mau ale fa am singonga ele o ko e mo el kamala ua o fanga wala ko ai kan wai o le o mo me al fa am singonga nga me ko ava ko la pula ye leo yet le se kala nga fai ye o ama ko ave ala ko fanga fenga ngai u ye fai ya ko fa am singonga nga o vala au fa am singonga au leo mai mal ke leo moli mau fenga nga ye
langa ave ele a fo ye e fo koe nga yu ka ilonga mau kai i vai lima ave ku i vai lima nga fai ese fai unga alfa amsingo sidi male famsingo nga mabulunga fai ese la ko fai unga le se mea le am se mea kasi e fa alolongia al kula fongo e fa alolongia al famsingo nga ai o kele fa alolongia pe a fai ele a mio ko o kele fa alolongia kanga kala fai honest to God kele fa alolongia kanga kala fai pe a fai ele ai se a mio kongu a kangia mai ai ia la ko fai unga fai le o kula i mai le case le ai fale alili fe o yai la le meo le a kuri a pu ai le case le a fale alili ma moli mau o le case o fale alili a o le ame ngale fai ai se fai unga na o fionga i fa msingo sili male vaenga o fa msingonga mau lunga pe anga o fai aku o ke a manga ia ma o fa alolongia le kula fongo ai o ke le fa alolongia o kou mau ko fai unga le anga fa arka ngaka fai o ko fai unga well it is an issue e kaunga debate vaenga nge le fo iwe wa o le fa msingonga fo ile fa msingonga mau lunga ngala ko fai fo ile mele le fo wa ko vevesi e fo ka ko disful pasenge le disful pasenge e amusia ai ka ko le lololangi i ko inga ngu mela va peang fai aya fai ai o la ko ma foi sia fa ka ngaka fai la ko fai unga fa ka ngaka fai la ko fai unga lai lo ele kala ku ile pa mai langa ile ave se fas ka ngaka ele ave se fas ka ngaka a fai o le fai unga a ko le foi ngu mela pasenge o le ka ngaka longa winga e round up e round down il kulanga e peonga ye ai asia ka mal fa fonga mai sa moa ma le sunga ya le ya kawa le au fa ya ele o ami o kongu fa msingo sili ele o ami o kongu yang fa unga ye fai la o fa ka ngaka pe ngo fa ku la o fionga fa msingo sili o ke fa alolongia le integrity o le ofisa o lo ofisa o ke fa alolongia le integrity o lo kulanga par a o fa unga ye o lo momoli mai well I don't give a damn about it honest le fo la se me la inga a fa fau kula fongo inga ia pui ai kanga ka ngu le innocent o kanga ka ngu Samoa ka me le ia o sa au pui fai wa avea le me se ma me amio kongu ma me sao wa avea le me sao ma le me amio kongu ma me se onga le wa fa ka ngaka o fai i unga o fa msingonga mfai unga pe onga ola ukalango aku le asiaka mai ole upumongia I would love to debate these guys concerning le loa le la ko ke o maya well the law is a system ale amio kongo le kua ole melanga ka ko ke lo uma ile ka fa makala inga me sa o male me le sa abo e pe ole ngola kala ole system me mengi o kula fongo kinga ilo ola o sau kanga ka admit mai o ia nga fangala fo inga vai e kanga ka e ko e fai ai le kula fongo ia le isi awala inga iwa pe ai e ka kau pe nga su e pe pe ia se mafu anga i kua ku si le ala o ka mo fai inga ia pe fo ringa mai ka mo fai inga ia fa saul kanga ka so i kula fongo have a fellow victim. This is what the law is all about. These laws were implemented for the innocence of the citizens and the victims. So we're victimized, we're victims. Ya, sau whalau tele ngali a tau mang nei a tele le vai ngale wa mai. Sa wa voi. O ke whasa o inga lava oe, ia me se foi ia le vai aku le kai inga ka ko whainga malo. Wa o kai mo fo la foi la kala. O le kele i o meo kau e whalpui pui kule epa. Of course. Ele meo kau whalpui kule epa. Wai foi me kau whalpui pui limongi. Ai le ai mo se sio ngai o i whai. Em whainga ko karango me ngā pewa peka kikiri po la kongo mele karango iei. Le mele ngā admite kule epa le whainga le kala ia pānoa. Yeah. Wa lava mo koe ngā whalpui pui kule epa. That's right. Telefoni. You're right. Yeah. Lava mo koe. Le foi forensic audit. You go through the process. You need go through the process.
Wa vai la e kau ia o menga le kau kilo ia e kau ku wa bonga fo ilanga le fo ka fo ku fa nga malo ai ke au ia o me wa kau fa sao loka ia fo nga ku le pa fa pui ku le e fa pui ku le pa malo me ka ke besie ku sa pe lu va se fa pui fa pui pa se me fa pui ai inga ia fa ma onga iska nga ka pa ki mo iska ka fa nga malo fa pule ia fa pe fa la come ya so virgar vui ole upumoni lava le na asiata ma ale atawa mai ane alfa fonga mai o tatu tunu si ole nganga o fautuanga ma le tu lalo ile fionga ile teita i o tatu tunu ua uleva nga kakau nga molia ia ila uange po la ko umange ile treason vai aku i Amerika, vai aku i Perkangia, vai aku i Australia. O molia ka ngaka fa solo a molia ngaka ka mele le treason. O le kau mo fai e au fo inga molia ia le lomkua le o ai fo yo. O le one nation. O i molia ngala vai o le treason. O kako o leva o fai fa fia. Le silio ngaleanga. Ia te au vai o le silio ngaleanga. Ona o kākou ke mga o inga ia su e le a miokongu sa ili le a miokongu e le o le a miokongu le bawhiaroloa e le o le a miokongu se bawhiaroloa o le a miokongu o le kākia pe ke a inga ia pai mala fai pe ke peoro kua finge polo uso ai a fai ua soli le kula fongo well they should be prosecuted for it ale mele e kākou pe ango voi aku o le e lofa i kako kai lenga e lafo ia ia upu ai ki nga ko kako to honestly nga ke ile walu ke i wa kuwa menge lenga o kuwa menge lenga e o inga le la vai ka nga lango o sa ia upu makala ia le fai mai ngele li le kuila e pai meia ai aka ko ma fau ia nga upu sala fo le kungu fai mai le kala o kula fongo e pule la ko pule le malo o le bea o ku pule le malo ai alga ka fa fikauni ia e abe le kula fongo le o fai aku ia policies fa ka kia fai nga malo le ngei e kusai o nga ua ba ai i awala silio nga lei mo le anga i lumo polo ke kinge ale vo so mai fai kala se o leva ka nga molia ale ai lo to i lo se sin huku that's it simple as that enough is enough because sooner or later people of this nation are fed up with it fai le manga o ia le fingalo le i palmia mal fai nga malo I se afia nga pe afia ka nga ngu o le ka ko ku well then do something about it enough is enough honestly Faftai fato fala inga Faftai fato fala inga le fionga ia bui o le sai e momoli mai le loto le anga ele se Samoa o ko sila le vatu fa te inga le pine le o le tala fodinga fo ile o la control la tu le pasamo o fe ia le ungali ile le ngakwengi o to sila le anga o le to te io fa te o le tala no fans ma fast supporters e ia uma ya ka ko le ongosai o le ngai ko ki sila fia e makua le make sense me e kau ke vai kwai e so se vai fai nga Donald Trump le fai America vai fai nga le fai nga o nga lakua out e le ai se popole a foi lo te fai tu o le me foi le o te no fo nei au mo mai tau vui fa pe foi le to o le au te no fo mo mai tau le anga e fai ngo fiengo kako ala langa i sai dingo le memongi a fesi e ke le loko e fai
e ke le la o ka ko faku e fai ere mere. O le ka ko sa idea uma. O ai se kanga ka me fai nga sau e se ile alea. O sira fia uma me fai e sunga laudi. O le mafua anga foi lea. Ua palo kakasi o ya tangata sa moa. Pea le upule eva tu so. E iei lo ukari kongunga le a taua mavui le anga tasile nei poro kalame na matua tu ma losi i le sufi o loko kangaka. And for one reason only. O le se inga o le a. O au o pumongi a o kele i fi inga ufo i a mea inga i a whaapkongo fiere so i fuanga. Lenga o leo mo ke feola i New Zealand ma ausikaria ma fea. Ola le peo le kau o le ioi. O le puru li pango o le kau o le whalawa le oi. Kau ka. So we are learn to live i le lifestyle le o kako i ngai mar kau ka. Adjust ourselves. Adjust ourselves. Awa kau ki koe mo e adjust mai le system. Lenga o le system mia ua halu wha sa pasui le whainga. Ai me se foi o le economy o le lanolangi o e iai mea e le au iai ro kako marosi. O le ae o mai kako porkiki sa moa pepero ma o le kako fa mai o mai roa wha kau ngofi e soifuanga. Le ai ma se ngā mea ane wa o mga mawhakaronga whaarua paunga. Le ia tala le ai ma se ngā mea e happen. O le ale wingo al whametalanga. Ai kasi ale mafua anga laua longa ngali lifa o mai sa moa. Se io i for fast. Po le ale haale ai sei. Ale kau ke va ia. Na ia sa me faina ono sa ia fa tei fo i finga ngalo fo le fionga ia bui. Awa o le fisidi na le ofisidi ko i vui ma le ia tawa. O la ofisidi. Anga o kuila e pa ma HRPP le o to e maua mai le avanoa. E il palo kale. O le ale me mo e fai kuila e pa. Se menga so ru finga ngalo la vatu mo vui ona sa no le ia to. Anga o le HRPP le ma tu la e pa le u ka ko ko ila le avangoa ko o mai la i se o mai fai me ia. O le ale action mua kuila e pai so rofina ngalo e fai. Voi so fina. E kasi ale me a foi lenga fakaki a kuila e pai kai me o ka penga fai nga palo ka lua felu furkas. E fo i mai loa. Fa pui loa la uli al mali e koa o fia me o olo o le kingu. That's it. Le hai se avangoa ua kuila e paisesi. A le mole lai fai mai nge. Au. Le lai se ki ai kako. A pa wale o le fau kwa. A fai ai le fa ki ngo al kaimil nge. E longa winga la o we fail ourselves. Lai ka alo al ka malo elang ka alo lai ka alo ai fa pea nga o ia le brain I kongo le kungu ngeo Samoa. And I'm starting to believe him. Because o le mafai pai fo lai e pe nga sa ngo asiaka e o aku le ungali ilea ai o ku le pa mali bongi ia pe u avela u makalika le ungali ilea. Alvisili. E fa pea nga fai kula fongo Samoa. E kanga nga elwe, ele ai, aid and abetting is criminal. O lo kau mo fai e fa au fiufi ma fa lafi le a mio kongu. Ia vaenga umangi. Ele ang sala. E longa winga e makua ke le along fa salanga. La e ke i kula fong. Anga ola kansa ola balanga le kali mangingwa wa baku ai fo ia mai so ska ngaka la ale ngai ile ai o mai kai le so la fa pui ngai kama ia mai fo io o malele paulo mai fo i ma male ma la fa le pui I lunga o nga o upu ai le o ngi upu nga la faia la fo ia le o mai fa msingo ngai fa sa o maka upu ngai le nga o la ia ile kusi la ia ile kusi nga kusi el kamale La e a whainga kanga ka mio kong. A o lea e ka aloa kanga ka sol kula fo. O whainga o kaung whai e o kaung kau ai whanpulpui. Ka ve pule pang ka po lea lako ka alonga ka alo I ka whapenge ilanga ele lei mo lea kungu. Ele ko ai lea kungu.
ka pau me o le creator o le ika ia ele le ia le ika ai control a alu le ika o le mafai o mukonga o le ki apoloa e la ko pakua ia le nga falon ka lo fa tele ata wala so fina ngalo lon fisidia le tu tasi ana to e foi mai la ku la e pai I o le ale me mo fai ku e parcela wa so mo a penge for pui ala uri mariko ele sei a penge for pui ole lave foi le pa mai ka oki e mo kwa le ai ma se ke o ku le e pai swafa ma le bao a inga me fa penga le ka ki kilo kai me ku pungi e se mawala mara uri mariko pe ka fai e ka fa pole foi ngai so kanga swafa mainga me fa penga ha kula epa e mo ki ngora fa kula per mele kwale ke kula pe se pa me e fa pui mo wora kula pa se va ngora kikia se ngora kikia on fai lo vai lo oso tuition fa le tuition ma amre ke lo me oso tuition a la mo pe pelo la de maria ko mo nga oi mo pe pelo e le oso me nga oso tuition exactly la ia me nga fa koi fa koe wa kau nga ke la kwa ngo ka wa fa pui ku le pa lo me ka fa longo ye ai le simo foi le tau te va vai tu le fa nga so longa mai nga o aisa ye mo mai sa mo le na tato pisa tu por kalame le nei o leo isi e la warlunga ku le ingor aisa me uma ai feika mai longo ma le la ku vaenga a lele o sau le wha maunianga to o lua ia o whatea. Ma wha malolo. Leo. Ona o wha maunia I tūlanga o whala au whasaina ia ma awa malosi ma kūlanga whapenga. O le whesiri la ngumela kasi. O se ea la mea kau ke kui aku. O se ea. O le kali ele hai o le makua mo'i ma sao ma wha maungi. Ko e foi so enga le fai ngai le so foi le nga ka le to to mai so enga la yo so enga nga involve vai le private investigator mangisi o leo ala ko ke le oilo isi leo ye ko ke le oilo le la vea mai ma o ko nga so enga o le fesili nga ka o ko o le taimi foi le nei o le upumonia wa te tau ona fai loa se komisinga fo. Moka. Ta toi fo ile yo lai fa nga solo le process ile nei time. A wa te tau loa a or komisinga fo. O se komisinga e sau ke le faku. E le mo miangi komisinga e sau. E ye yo nga so kanga mangi vaenga e fa pi o pa ai le kala fea unga more ioi. E le ka kaun ko sau se komisinga fa penga e sau komisinga. Ya, ai na va tu fa pena yo lua. Le o sau fo ili tala mai sabo. Ma e ro utari tunga le ya tau ma vui ele ngare ko alua la yai. E ko kere. Ele ngare ko alua. Le angoa I ma le angoa. O me fo ile le te vai tunga le na wai lava ia le HRPP vai fo ile ole wo ko ko ngure keisi le ko lupi. Ma avaku fa masingo who knows le plan le o fai. Lenga sa ngoa lenga kau kalale ia li mongi fa mai ele umal pa inga ngi overthrow yeah, that's treason ele winga la leo me ia le o makua fa involve ma fa masingo ai makua I su e se avangoa e kili ai fo ile ngo fo wa yaisi sui par mia le o le manuia le tulanga o sa fata lua I think sa fata lupo sa ia le fa na tulanga fa pena alo winga la fa matalanga o kera longa o le ku o le meringi ku lo le upe to ia tau ale va ve faia se fofo le ia tau ma vui e su e le kaua e koe fe kaui e tau sa mo le mele oh yes o pomongia oh yes e makua ve vesi le anga le aku au ke roe paua le mele manga ku le pa e fia manga o ka malo e kauso nga kaua sa mo o le whaafonga, o le manga o nganga whaarilo lilo ke lo le kuor ko inga. Lenga fo I ika e ita mai a I le tātou tā ngofi tala noa ma whaavi vi koa mangu a mai a. Ke roa yo mo o nga muri a yosko inga mga e fia kausonga kaua. O nga umai roa lea mea umai a. O tātou vai tātou ia tau mea ne. Ea, la fo atu so rua whina ngano.
Alo va te ya siata ele ia se me e tasi se o lau sanoa ole nganga mongi ai pe foi ole le la ko ola kala ele melngi fa fe kai ole u ka ko le u fa lua nga malole ngel fast eu fa lua nga malole fast but o que leva valo if the fast are not going to do as what the people wants, then I'm sad to say that ele lastly fast. Le abaku sa'walo langonga sa'wale abak siakama. Ole upunga lafo eli mongi ole afo ole lafo kuinga le fainga malo. That's treason. La ngofo le lo ia sili yet wale bang ka kaunga kula mai lo ia sili fa kua ile pale mia ole ku fa pe aku wa commit ile afo le sol kula fo sili onga leanga now o ke fa kuinga la wo fionga ka lo onga fa ia se morianga o ai fo ole ai wa ole mela ye wa pe fo linga mai wa nga ngofo ka nga makali ola ko fa manguianga ola ko kongi kele but ole integrity o ofisa la ngofo ai pengo fa yak o ke respecting ama o fa alolongi al kula fongo o ke respecting ama o fa alolongi al fa vai o Samoa ai o ke le respecting pe a fai e a kangia mai ai le ai o se amio kongu i so se fai unga fai al famsingonga then o ke le integrity o le ofisa o famsingonga ma foi sia Pile ke ya la ko ye sa fa ye pe fa msingo I don't give a damn about them if they do not deliver justice iso sala ko fa unga fai ale ya kangia mai me fai awala ngai ka kai me fa pe aku se ka ko kira la fionga il fa msingo le lu kas le ngai ai ia mori mau ngale me fai unga awai mai sa kar sanga inga ia la fionga Fenga fai ye se ko fai unga. Le se menga fai. So why now? Ela la onga kula I mai fai unga pea. Longa winga o lai kolo ia ala ko fai unga fai. E ye ka lai ku o la ko fai unga ngele le kau fai mai. E ni te wole ba kau fai unga. Langai e ka uma ye le sa o la ko fai unga. Fe ko fai unga sa. Sa o lua kasi pe sa o le mele u fai ngai. Wow. Wa akau ngale lo ele ku po fe ao ye ale ala bo vakula la kala sa o la balea Samoa is now awaiting a firm decision from the government and I would urge the Prime Minister of Samoa malanga fainga malo stand up and be counted. Samoa needs justice. And justice must be served now, not tomorrow, not any other day. Ye ilangang falolo asia kama. Ya tau so frigado. Le kau maga so nga vui ma ke awoi fo ile fingalo o vui. O leo ia nga kuli. O masinga nang kenge nga mo wai ale fa ko akuli ngai. O le fo ke basa sa le fo ke ma wako o leo singia. Ai same ole ka mai ngoa ai nga pau yo leo nga positive la ko test ile la ko me foi drug test ya sa fai wa ke longa e ka nga sidia Elena le pau ya e ka nga sidia al fe sidia foi la a fai wa kuri ba nga le ngo positive la ko drug test ma fa mangi me le mele kuri mai la ko yo positive o le fe ka ki le ko di mo le fa ma vai fa ko pa mai me o ye ale mo ko ringi me o ye Ava le te fentua si la foi la ile fa tau te o ile lo ai le fa tau te o takata ye le tanga wengo leo si la vui mali atawa ana moni o la tau loto mo fo pea mo fo pea la me la inga pe kau ke pule sa inga kunga pe kau ke sa mara inga kunga i lungo le media ma tu langa fa pena
a e loa ma e mauti loa e mongi au mea lai fai nofo pea tau tua le malo a e se awa rue se ai se awa rue se a foi lo ke fai aku le kere fongi foi le o fai toi le no ma tau o ma na ia o kamai nga mako e makamaka to sa mo ia le no fai tu ai vili mai le si leo sinia mo vai aku le leo ngari fai ni pura ngar ai vili mai tala no ale tu fai tu le fa pesi o so ia pai na lo te moi ale la fa la si pikale le la no fa lo no tu i lo ina ofisilia tu a leo le kala mai sa mo la si ngia ke ni ofisilia tu i lo le uso ia tu ala pai ala beri wo mo yo fa ma vai mai ia vai nga le su kom singa mai la ko ngai si ngia ka ingo so suena ese me wa be le fie malo ai sa rukat ar kan kala sa mo pa mai ia le me ale nga fa ku ku ia so ia fa yo me le am yo ko le la u fai la le wa ia le la su el me o le ingia pa wa vai la tanto le tala le fa me sa mo me ale ka fai aku ai e au ai wala ngai mana tua le ma fau fonga o mo tangata i sa ia e koe foi mai le HRPP na matua i mauti noa le lei e li mongi ma le HRPP ma kui la epa a tua ai ma le fai miki o papo na matua i ma lato mauti noa le lei lato te toi foi e fai malo le ala nga makua i o vai vai fela o tou wa matua i o vai ya ma folanga o kaupule o mea umalama ai wa fate ia wa matua i fate ia le anga wa to e sufi le fina ngano le atunu ai mai so le au ngangi aku o prokalame o kauka ia e mafai atu ia Samoa tatou tu ula le avanoa se i langa i lunga le merea ko ula vangoa le fast ko ula vangoa le fionga le parami le alanga kako vava aia o matua tali tonuina o le winga o le whamatalanga o le whamalusi au langa o le vava aia so le e sere mele i isia kako uamio e le whaai kikia ai wha kikele inga le kulanga le ua kula i mei Samoa matua wha titele e vai foi la le winga o lautala vai foi le mele o te fatua i le controller ka maloa kule e pai Samoa la nga ke i loa le lei o le wha sa le unga li ilea ona to e whaia ni tala i le mako case po ni tala whaati ngā le malo la nga ke i loa a le alanga mele whai li foi lunga o programe vai foi la o ma foi sea la nga i loa e kuila epa e selo le vai a kuila epa whamsingo le whaia le mele e le kea i eise kuila epa i whamasingo e i loa e kuila epa e valea uma whamasingo i e langa vai ngai lo fe kuila epa ka mafuafo inga whamasingo le sko kere le i o ia sila o fengi me lano le lale nei e sau le tapu e wani to e whaia ni upu whati ngā le tunu uma wangi koe whengi upu whaki ngā le malo ma sos kangaka e au fia i matangata le na tangi o feo iei ngā pauare mea langa whaiole le o karangoa sao mai a kia ma le koe la lau mai le kulou wa le koe nganga mai aiwa ke isi upu leo le lau mei wa le koe kupuru ngā upu wa ke inga i lau me mei wa momoe le lau mei ma mea ngā ne a ole ale mea lai fai e alu ai lunga le toi ina e wha olo a taua lava ma fai ma fua isia e le kea se wha masingonga he is above the law e le kea iei a lai malamalama le le iai wha masingo malamalama le le iai leo malamalama i le tuni tiono tasi le tangata wa lewa kaunga ese markofi le iai pēna mui e tusa leia tātou tulo lei o le ofisa ia the office of the attorney general e maualunga ia ai wa fuku maualaloinga i ngai ko inga kangaka whapengi exactly o kaua kusa alaku longo ia o le komisinga maronga ofisa sa maurunga alaku amai ku ilaro le freo le foi alaku le kenge ia alaku e failanga attorney general ai sau tina solo i ngai makangaka vai tina solo i ngai o le lo e o mai ngi usila e fai ai me ngai e fast o fafo le anga suia ku malo mele le ke fai ko kangaka ia e ngalo ia lato o le diaspora le anga fuai iwe
le nga fu ai ka sui le malo ai o mai o fea ko ke la lafi so loi ngai ma ko me ko ke mai ma ko fa ai ko wa so kanga. We can still we've got our eyes everywhere. Me oi. O le mele nai tau no tau matalai. Wa leo kele ele ngu makangaka Samoa mafua isia onga o le lefa ko inga o ko wi ko ke io. O le mele na le tu le mai sia ka ko ambio ka sila ka ko le makau kilia. Ka ko alu I mesa sa. O le makau kilia o le loia fia me. Makau nga rese va ku se loia silia e pui le parmia le oiai. E o fa ka si mar parmia le oiai. E o foi leo ia ka muri le parmia. Siaki le leipo sa o ngi ko inga leo. Ale kiria ese. Sa. La foi na o ia, la fuanga foi le na o tele complain na o le ataua ma vui. Pe a o ale fanga wala au di e. Poricard le la tota matulo. Le anga o waka ko le vai kaimi. Trusting is not existing anymore. Nga ale pawa yo ka ngaka fa ko inga le parmia e fa alongo I kala kuku yo ngakua o me uma o langa fa nga so by all means lai fi kau I le ya o si fo leo ye ya ka ke roa ku fo ya ma o ke le o me le ye ku so fa fo ringa ngi o ngi kaimi a o ma fo na tanto fa so ma langa ma ta pu nei vui ma fa te fo lo fi de ga la yo fa ma lo si au la o fa ma lo si au le ya se me ai e foi o pole tunu o fai mene yo malanga faianga Kimuia. Ale kimuia. Fasia. Fasia. Ya la foto voi. Maloma taya siata. Le ai se me ya ui le se me o se ai le me o lo fa peona tatu fa so ai ma fa ali ai o lo finangalo male ya taua. Avatu voi se vai vainga. Se vatu la fa mtalanga le. Ole excuse me fainga au mai ele fa msingonga ole fa pe mai. Our hands are tied because our job is not to change the law, but our job is to interpret the law. And this is the reason, and the only reason why Kuila Epa is so like this, honestly. Magwaboy sa Kuila Epa fai mai e ka kaunga fisili mai ia o ia e nga fai kulafo. So, esa olan la ko fam kalanga. Esa olan la ko fam kalanga. Ale mele ale e ko elo pulo ile peles kenge o le fam singonga o fangua masuafa because he came out and said it so clearly. La ko ke Silvia le leia. O kula fongo ia nga fau. Elo kula fongo inga ia pui ai kanga kangu o Samoa. O le kula fongo nga fau si inga e Kuila Epa ma le HRPP inga ia pui ai la ko. So aola e ko inga kai mi fa pengei e mafai la ko nga o mai ile keke ai because they understand what they have implemented I ko kongo le kula fongo la ko malama I mea nga la ko pasi inga o kula fongo la lea la kalangoa mai ai fa singo nga mawulunga ma fa singo uma ai le ka kawai o nga ave se ai le integrity o le ofisa male mamalu la kau avenga e ka kau peong ko kilo ko ai la ko a sole e se ale alungo ia ko inga kula fong o le kau ke wa interpret le kula fong o le according to what they have stated alfa belave o le kau ke vai ko sa pangi ele ka fe ngai mo ka ko kangaka ele ka fe ngai mo ka ko kungu de ka kaula ia la ko o nga kaula mua mai la ko ai le o la ko e interpret ai kula fong according to what the dumb law that was put there by the HRPP because ole upumongia o kula this was my normal say if fonga pe o kelo ka sia ka ma le akaua ele ka kaua loa kula fongo fausieinga ele HRPP because they are all unconstitutional. When a law is unconstitutional, it cannot become law. Pablave, mea kamaia. E vai kwa la soli ele fa vai ole kungu ai puruafia. Le la wo mai ngai.
le wale ko sa fa nge ka ingol malo a le wo fa ngo fia ya la ko o nga la ko attacking me umange because they know they built that law according to what they wanted. Aya o ila le o mia ko wi le o mia ila o fio ngal fa msingo sili le o mia i fa msingo mawulunga le o mia ila o fio ngai ile afo ile lo ya sili le o mia umai ile judiciary le kako ko sea ele o se system ngale le o fa usi inga pe ya o nga sa ngole pele skenge o fa msingo ngo fa ngo masuafa o le melang ile la ko ya ma fa keva ko ha fo ila ngalu I o ngo kula fo ngo. The president was absolutely right. Longa winga o kai milenge o kai mi o ka wong ka ku koe pe ka ba ka ku koe fo I a ko a ku I ave ese uma fa vai fo len ku koe lenga koe ku sia el ba nga le ka ku koe fo I el fa vai papang fo sia ko o ku ama ka ko ma ku lenga o fa vai nga fo sia I lunga o le musunga le nga le ku ai nga fo sia le lofa o le fa maong male ako mo samo ka ko fo I ai yo nga fo ko le on ku la fongo ai ka fa ko fa ku mawinga el fa vai. This is what I want the the fast government le finga malo ala uli el mali ko inga ia ko fa fo I le fa vai o Samoa I longa ku langa ka waloa sa ai I longa original fa mai ko fa fo ia inga e ka ku ke le pisai ka ku ke le finga wai e le fo se sifia anga ia ya pe ngo foi aku asiaka ma le atawa. I'm starting to disrespect ngai ko nga kula fongo because o kula fongo kuila e pa malanga HRPP nga faue e a fo ia kau mi ai le ia kau kangaka ale innocent Samoa ia a fai o e against ia la ko e longa winga e o kiale le innocent Samoa ai ku mau pe ale ka ko ke vai e pengo fa ku le ama kanga la la u for sanga I ka ko felo inga le mele u vai ku e kuila EPA and his HRPP they are a minority but ola ko wi ole falling mai ola ko wi le la ko controlling al ka ko because they understand every single word in that kula fong ya ilenga fa lol but ole me ka ngo fai do it now. I urge the Prime Minister, the Honorable Prime Minister and his cabinet to do it now. Sape ko ka lepe ako me uma ka ko a makal fa si ingol ka ko who cares? A ia fa se me silion ka wa malei mo sa mo ilenga fa lon pa ko fa fonga sam. Paro fa tai ya. Okay mo ko lango ingal fi ngalo bui. Mal me foi leng fa ko la kara asia kai posaro por baso ke ngi o ke pole ke le ba ia ku e le lava ka ko lawyer fa vai por constitutional lawyers por constitutional judges from single constitutional judges awal mele kup le la sa o ye vul mele ole o kula fongo ye nga fa kula epa a le la awa nga I fa nga kula fongo kula epa asa kongo e fa nga le constitution awa fa le nga le constitution kula fongo ye fa kula epa on fa ngo fela ilon ka up a le la o lokem kula fongo kula epa a ka kier fa va Samoa o fa fikau nga le ye ngai mai le ka fo ko lo ye sili a fa msingo sili se fa msingo ele constitutional langa sanga mecha wa mele kupu wa ka fo lo ye sili o nga sila langa le ko ka ngo silo ye ngai usila so se kula fongo la nga fai ai unconstitutional e ma fai ka penga ka nga sui kula fongo nga le ka fo ye lo ba ko ya malo manda yele tato wa fa so le de fiafi ole manino le lei martu langa la walunga ole tato fa so mar por kala mele nei o I si la fia yele tulu o I fo si la fia yele HRPP male au vai nga ia le au fai por kala me fo I le
ngā le ioe le me whai mai ku le epa. Wafo ye opor kalame na they will never ever. Ave se la ko kuala lo ase kuala lo fia ave ya ku le epa le mfai ele mfai na la to ve. A orva nga le la wolunga ile tato fasoa. Nga le fa fonga ma ua le fionga le pale mia ma le taitai. A me o le utele o whainga mea. Ai o le vaenga pito sili lea ona ese mai ai ia le sunga lau le mali toa mai so o se pale mia o makulo e le afia ke le aku kofi lau mangai ko ingai ko aku lau tala tato sawia ia tu le e ma fie be ma pat ma te biri nei o le vaenga pito ila wolunga i le sunga lau le mali toa o le tangata na te langona loto tangata o le tangata na te talia ina fautuanga tangata Lenga fo yo le leile o le pale mia e sau sa vali fa kasi makangaka. E sau ka ye fa kasi makangaka. Tulo a ai fa tasi matangata. A avaku fo ila le ku alalo ma avatu fo I se tu a se fautuanga ma le tu mumusu a me se fo yo le ale tu langa e avatu. E le kai ke e le urunga e le te fo I fa o le tale finanga. Ai sila le pale mia ava ai le kulanga le lei e maki ai le anga I luma. Ava ai fo I le vaenga e tatia ye le taimi e fai ai e o ai le taimi e fai ai. Ai kari kongu mai, ma fo angale le ngale kai fia fa ko por kala me lea te lea I lango le HRPP. E never ever fai se fo ko. O fa nga fa sanga mai aku le pa ka pero mar palaka. E fa sanga ma ku le pa euro markio le mika. Uma loe le koe whaia se ngame. Le koe psiri. Nei ma se si. O le winga la le tala le whawhi whafonga mai fwoi. Ale tātou ale aturua me se fwoi o bō ma paanga. Si. O le leile na o le tātou purkalame le nei. E o wha o manatuma. E tupu le wha atua I le tau longolongo. Ai ai la se mea wha kupuinga I le viawhiri ngai sa mua malau whafonga maua. E kupu e wha kua o le pare mia. E tupu e wha aloto tele yana minister. E tupu ai le wha malo si aunga. Ia ila tō uma o lo ngā lulua I le malo matula. Walanga I sao. E kau ke la lafoa. Ai le whai ngofie le tūlanga. Au lo o tau wha soa ma tau awa mea. Leanga o isi fo I tangata ia e tau bawhai atua I le teimire nei vui mali ataua. O tangata ia o le whainga ruenga I le malo. Ma tangata fui o le la lata ma whainga ruenga ma le fionga I le palemia. Nisi. O kama ngā le e whiwhewa I fo I le mea lantou ia. Mongu o mai whale. Ia lena. Ia ai o le whawheteinga le nā ma le tūlanga e pito I lau walunga ai le tātou porukalame. Whawhetei le tō wha sa saa vui ona o le tūlanga fo I le si whatatala noa ngai le afo le ono. Ia tūlanga fo. Ai wa mana ia le tātou wa whasua. Ai ka hau. Mangai, ani fo ime fo le un kwafi le mu a le so sa ke lo ia. Le ai mo so la ko kinga ba ko ngeme pio. Ai le so la ko ka. Okay, lor kai me ka kalai. Se longa fa e to fai se sa no la le male to se mea. Fa ko langa mai foi la ia. Mesilia wa asiata, mesilia wa mawali ngo fo la kama. O se ipalaka. Kama se ipalaka. Pa uma kwata ukala le vaenga le ngai wi langa ngai ka wa asia kai le mele o le afo yo longa winga la fo fai ki nga kai le ko nga ya lo le la ule le male ko ai e afo e fa fe au sia la ko kama ai mankua ele fo asia kai le ma le aka wa le fo mele ko ka ko ngu ka mua la va ya la pepa o la pepa inga o fo I mai la pepa mai le milkedi nga lau ko ngia I loa ele a fo ele malo ia lau pepa el palmia inga ia fa feao pea ia lau pepa I longa kua o per ko ngunga sa ia el palmia sa ia kai minga e silia ko nga malu pui ala nga o koko e masalomia ia seisi kangaka ai lem fa nga e masalomia ia so lava kali le ala nga kuwa ia lau pepa ele ia ko ave ia se leo ai ua ave lau pepa ia ma fa feao lava I longa kuwa
i le ao le malo pe la winga lo kam kalanga pe fai fu se kala se si inga yalo ole sunga au le male ko ia le ia masala ko pisi nisi ai e pulea ia lau le male ko ia po ai ka e wa ko ia fo ie e a fo fa pe inga ngai ia ole kulanga ile mele ile pe onga e ka uaia ia ka malo fo le langa ilo le sao male kulanga ole malusi ole sao ia sa le fai ko inga la kala le malusi fo ngal ka malo o ai la ko o fai e longa malusi o ali ku malo le pa fo ele malusi ka malo ia vo me sa fo a koi o kele i lo fi su e ya su enga pe nga ia se usunga se mali ko ile pa ma wai le kuile ia se me ai ale me la o ye la o forsi al ka malo e fa langi non kuile e pa o le alo le mali ko ia nga ai fai fa fonga mai fo ia fa o ko i male ma pu ka langi ma la ko ai soli si lai o le la po e fo linga o ma nga so fa kuile e pa ya o ko so kuile pa la ko o ka malo ko u sa fa ya vai i manono ngai e la ko e malonga mi ki afu nga va ku ye el ka malo sa wa alo mas alo malo mi ki afu le langu lo mi ki afu ke lo ki ya e ke lo e manga ku ai lo pa ma wingi ya la ai le se usunga se mali ko nga o le fa ale au fo si ko nge be ko ku sfa penga ka ku pe ho lenga fa manga o al ka malo e fa ku sfa penga ale ku ale malo inga ia sao ai ko me manga o ia lenga fa lo ba fa fo ba ka ku fa uma ko inga so ka ikala ngonga ai pa ma lo bat kai ai ma ka u ke le mai ba so kai mo ke fa pe ko ai fa longo ka fa ku ala ke fa longo ia ai fa ikala nga lo sunga le alo le male ko ke foi o la le si vale le olangi ele ai se alo se mali ko ia nga me fo fa lu pe o le alo le ya tau ia wana ngai ola baro vui le pinge ole afo yo ole le ia ka uanga ele la au ia yo o ka malo male pa le fa ya ba ia ile nga fa lo ba ku fa fo me le ku alo fa tai le ia fi te vai tu la ofionga tu mo mi foi ota mo mi foi kaio mo ga mi ka mo ga so ako ta tu fa so ota ta tu fa so ya alo fa tele tu mo la ofionga le va nga la fi a ye se va nga fa si foi le upu fa ma fa o ta tu fa so ma vui o le upu le fa be mai vui ale ai lo wa uma wasilinga ka di seu do kula fon ele ka di mai tu iro Kako fei lai la so tai au no fetele atu no fatu na omi mane na tu ya manuel de fiafi ya fa so ko ya so ya esa o le ya sa nga vui e fa tai ye no o tatu por kalame tau te mo mia e o manga ya nga wo ma pa nga si o tatu ele ai se me o tu ele ai se me okupu o e mangua o e le lavatura utala te mana tua o e pe ai la tu nei o ma tua fangu o e e ele fangu e san se ngo fo ma ye lunga san ele si fangu ke o pa o la pa ele si fangu ho ile ole e la marca ma foi le que ia o la ver o le alo winga o le tala o le me o upu ale tu no e fai le mele o le matua mo e po ma le mo e tau fangu e fangu e ele taimi e malu e foi le taimi e vatu it's like a wake up call ele o vatua a bea o ia matapia le manaia ele ia foi mo o ili wa ai o le tatou ngā luenga and this is why our tauta iae program e tau te ioe i le whamaoni ma tūlanga o mata upu lau walunga lea ngai maua o mai vai ngai e ire ku umumusu e i fo i le e le lui e ia lena e kaurui lui kamaro suri i le ki roi
au ke fa ura la ukala wa renga sa ka malo e pi ko e failanga medical recharge for e se la me le o vai o le ready le kala ku mo Sudi e se e ka nga mai ba ngola le pusi i ba le ready ke vai ficar ka malo pakar ko inga di iso de e se le malo si de ke lo le ai la o ele si de nga ngo fushia mai le tasia la me le ko vai ku pe wa ora e me avu ile ko fai mai e pe nga ru pe nga fa singa mo Chengchu na sen me ga mi sa ka ko su mai de Chengchu ko inga nga fai de paka ngai fai ai la ia o me ia o vai Hong Kong o me nga ko mala ngai ka foi mo po plaza foi ngai mo Asian China Chinese kung fu fa pela ha ur fai ngo menga it's your mental preparation ali o que vai com o fia ele fa kur ko inga so de o ve vela i mer ko inga la o sa we marka mano de a ser ya e mala mane de ya cuida e pai ficarang mala mastui ya atu tele ele vai nga fai ole tatu de malolongo tatu welcome la ia o le tausala ia hana ia nei vai ngai lo le video watch ai nei vai nga o tatu fa pitor Christmas ya malisio o vai nga tau de silafia ai fa si fo mai o mapkai mar pesia ka malo misa ai fa si fo mai la tala mana ia yo vai nga le lento mai le fionga ya vui securities mole sunga la au le mali to prefionga li parmia now o ka ko yai le fa le mau ko ngur ke mi ngai le atawa the most trusted securities o aloa mafanga ua sunga la au le mali to e sa o ko ke ri vai ai na fa ta ya e le vai ya ku le palanga i se fa nga u fa pe fu i le me fa ngo mai fa de me le ka ke ri vai ya ko filau ma nga me o malanga e le fa pe le fa pe le para pala o le porki e sa o la utala le e le fa pe tai mi le nei ma tua tolo pulo e le pui ma e pau fo inga yo ka mai ki la fo u lo de upo to e a willing e la fo i lo la to bola po le ale me kupu e pui ai lo la kuka ma io to tatu bla ye o te va ve tu la fo ina le security o le fionga pa le bia po le tatu tai o tatu dang o le o makanga ngo fo ile o le tasile am tanga ngo le ma tu le se fa tu nga le ma ada tulu mongya e le fa pela o ngai le ya le nga ya fu mai monga upo e masanga ile ku ya fu mai monga a fa ya ko ke le fa ko inga ya isi singa yo la ve mai ngai fa fa sainga yo ku sisira e lo no winga e le so na va ve la foinga ka ko penga ma va ve tu fa wina le malu pui o le fionga le li parmia la e se kia ma ocupe al wa nga ia malo e ke you agree with that lit me ka te tau foi wa kupe ko kongi ai pase se o ka mai ki felele i fa ka se fa le porika nga fa kula ukala e si le kula ro kupe e pui i fa nga u atulo i tamaia al wai kupe malo ngai lo le alu io ku sa pe ave train mo kon ma singa o fa mai ngo ia le lo ngo se si ia fa le palmia ese le o como le security ngo como ki le vetting ora ko ka kong ma tua e o leo ko ki a professional le actor como ki foi ngone me a fa tu le se tala le e o leo ngi usila e nei leo na atu na tu fia sile la fa tu na tu fia mana e tu sile fio ngal pa bia a ko ngala wa ye tembile na no ko foi ma o mo fio ngal lipul ele i hotel i tuton a o leo ngi usila la nga waku marke ufungala au nga waku ko nginga leo ai ole mana ia malama le leo ele
security protocol le fu fai mai I le vale Le vale. Ele pio me ka ko nga vai ko ala ko nginga le mai le husira come in ele fa pena ngar fa ngole Wai ko ru e ka mai ka me kia hia mai ata ore si e fasinga ko ma singa lo ku si asa ore si ya ma ko security e maga mi ka ko se le ngaka ngai lo le e wa le nga vai ka me kia la kama leva mai le tasi fo io allo o le parmia e na te umia le laisene mo le fa tawino le la I think yes o le la au malosi licensing so e malama le lei la ia skills matulanga fa pena ai o le si va nga le atu e fa toila utala o kupe aru o nga ia le malo e nga ngo fa yak le nga o kele io I kupe ie aru o le o nga le malo le fele le mai kai ko ru o isi mingiska le against le malo o e mama le fa la nga yer kai mine pe no va tu solo utala le e kai me malanga mai ile tu lo wa le fionga le tamaita ministale tate ia por sui pal mi fu ai ka ko vai ku me aron ko ru le fai mai e ke e fai nga malo a malanga la malo malanga parmia ai sui parmia ngar wa ile ala ya lu ngo ku per malo mai e ke malo fi fa a fa le winga na nota so o fe la ka o ko la mi ko ngor melia so we rather use le kupenga ave ya lo parmia ko ngi fe wa ye pui la ku kama o ke le ka yo e se le coffee mai le makanga lo ba nga se le wa mafuka illa mafuka ngali le mal pali mia mo le luos fuka usanga por fuka usanga lunga yo ke yo merga ele ko mga mis ka ko le fore le fe pali mia fe ba le ako ko so le ave ako ele mga mir ko ngale lo ngai ya ale si vai ngale na ya le tauti an tio e o ka ko ile tu ainga e o tatou le tua inga level fo ile le wa koe back to normal trustworthy uma ka ngaka me uma ma leo ya vai ngala nai tau na toe ai ola tatou atu malolonga ai le yor malolonga la tu fa fonga mai le pese ale sunga ya misa pese ngai nga kava misa o le na fa mai misa ile story le pese ya ai sei umala sei ka mo mo le pese la tanto atu le pese lea ya umaloa ya ona fafelo ile ole tau sala ya hana ilunga maniso tatu wa ototonga ya matulanga fo yo fa lawi loa wale lo tu Christmas ai si bela la fa fo ma pa wala o kai mi fa pengi ole la kai la le pese ngau sur ka maro misa ya sei sau pengi se fikangi si be fo se feika ya ho musu wa e mea kongwa le ho musu e o kaukangi vai la o e me la le le te wa vai me wa mai la kishu wa la yo tele tangi la o mana tua ni me foi o le ai o le tangi wo va ia ku I le me la ku puya misa I ko me me e ngo su ese ka su ia misa e ngo le no misa I me tau sila la o le la tau o le menga wo kangi ai e una to su ese si tato producer wala ka mai o ngi mo misa tanu I mo ko meni ya pese kare pe fale a pese yo le leon na le tamalo o tu inga leon nei tele na ta e ti o ta fale fa fia tau ai tangata e ngo mo e fa fonga ya fa velo ya tuhana ile dei vanga o le fiafi ya ilungo le porkalame le tauta ya ya masani foi malo se fo mnuia ya mai le ya so mo fofuanga. Good evening team. Yes, it's been a very busy day, a good day. But yes, I hope everyone is well. Ko vai agua e kau le daydream le pese misa le wa to fa solo ma fofuanga hana pese le. That was a great song, Misa. That was a great song. So maybe walanga lefa mai Misa ile story itu o le peselea o lana story. So shall we wait for next year for that story?
Patif. Ali atu. O pese mo whaarong mo mo ye. A whaarong rongo le pese. E upu o kau so e misa. O sui. Usare, o pese le pe ia atu sa o tau mafaufaunga pe ia o vai isa. Tamor vai isa. Ale la o su me misa. O vai vivera. Wa makua vela sia uma mega madididi I fainga upore ai tato atu no tato taimi hana tato watu momo ai le io I fapitoa o le uta va ia tu le wa wa saula story lunga o le staff New Zealand Yes. Wede makauki o le mele wa tu io that's what we want. faina istatu kalafi misa tu o le la wa heard New Zealand atoa lau fight ai mai se se mata upu le ala walunga ia I le va ole vainga fo PCDC briefly fa mole mafaina ia fe le tulanga le Well, very briefly, in a nutshell, this is the trust that receives a majority of government funding to help Pasifika businesses here in New Zealand. So they are responsible for the economic development of Pasifika businesses, and they receive about nearly $6 million every 1 to 2 years to deliver services. But in the last 3 to 4 years, there have been some questionable conduct by their CEO and how she's treated many Pasifika businesses disrespectfully. She's a lot of nepotism, so she's picking people she wants to give money to. And Blue Wave has previously worked with the trust before, and upon noticing and identifying the mistreatment, we stepped away, but I sent a letter to ministers, to the board, to different journalists addressing some of the issues, and I was met with a cease and desist letter by Mary Lose. So she sent me 2 legal letters saying that she will take me and the company to court if we took this to the media. And from then, I've managed to talk to their latest, their new chair. So they replaced the old chair. Shane Reti said that upon hearing, who is the Minister for Pacific Peoples, upon hearing the concerns, they changed the chair. And the new chair, his name is Ulu. I've spoken with Ulu, and I've shared these concerns with him. And apparently the letter that I sent the trust, the CEO was hiding it, and she didn't give it to the board. Wow. Yes, so I was able to talk to the new chair myself and share my concern, and he was very responsive. Have they done anything about the CEO? Not yet. Not yet, but this is something I'm pushing for them to do something about her. But some 2 changes that this new chair has done, which is really good. Previously, the money that's supposed to go to Pasifika businesses, the trust was keeping it to build their own organization and create their own workshops. But now, 100% of those funds will be given straight back to Pasifika businesses. If you don't mind, Hannah, what was the cause of it? Why was she trying? What was the reason, and for you to bring this up and bring it to light? If you can share. The reason why I wanted to bring this to light is because they're responsible for the well-being of Pasifika people. We all pay tax, and our tax money goes to these people to help us, businesses like Blue Wave, whatever, Pasifika businesses. If they're not doing their job properly, this will impact the well-being of our communities in the future. You know, if businesses are not being supported in the right way, that directly impacts our own people. So I chose to spoke up for that. I don't get paid for this. There's no money that comes from this, but it's for our company as well and for many other businesses. A lot of people came to me saying that they tried to navigate PBT, they tried to share their concerns as well. They were turned away. Yeah, they were left out. They were not invited to events. They were just left in the dark, which was very sad. And so they came to me with their concerns, and they also said, can you please use your platform and your voice to help speak for us? And I did. And unfortunately, she sent me legal letters, but I'm glad that at least the board now know about the concerns of those affected. Did you get a good support from some of our partners and Pasifika leaders and businesses? In terms Very good support. A lot of them messaged and said that they will be supporting. Yeah, very good support. Wow, good. Are you going to stop where it is now, or are you going to keep going until you see justice being served into this?
I'm going to keep going till I see accountability from their CEO, an apology to the businesses that she's hurt emotionally and financially, and the board should make a decision, because previously she unjustifiably dismissed 2 staff members and it costed the trust $52,000. She put people at risk during a very critical time in the economy, which was during COVID. So she has to answer for these things, and the board needs to make a tough decision if she's the right leader to guide all of our Pacifica businesses into a more prosperous future. I don't think she is. Wow. Malo, Hannah, man. Yeah. That was good. Awalanga, the official say o te hui Great South Road. Yes, they've changed to, I think, Penrose now? Penrose, yes. No wonder, because for Pauia, what they call the Pacific Trust. But what's Pacific Trust? What's their purpose and what's their focus? Are they meant to help us? Yeah. They're meant to help us. They're the economic development agency for Pacifica. So they get a lot of funding, millions of funding from the government. Are they helping us? That's the question. They're supposed to. I mean, are they realistically, are they helping us? Or are they helping who they want to? They are helping who they want to. And there's not enough data or information of their reporting of their progress for us to access, because they keep that hidden. Wow. So there's so many things that need to be changed. The new chair has changed that. He said all reports, everyone can now read it. So they can't hide it and keep it to themselves, which is what they've been doing. Has this been escalated to the minister, to the government kind of level? Yes. And will it be? Yep. So, it's been taken to Shane Reti. Upon Shane Reti's understanding, he changed the chair. Wow. And the Ministry for Pacific Peoples are also informed, because MPP gives this money to the trust. So they've decided, from whatever reasoning that they have, that this is the trust that should be responsible and can deliver those works. Thank you, Hannah. Absolutely. Yeah, they like falling on my ole disappear I tanga dialogue to manana o ya. But do for ile to wa fa tai wa mai what to bring up limit out. With much respect, they live up for it to low la do we finga when I'm I vangani. O Samoa, mele ala o te fifi langolango. Ma ole malia yo tatu tanga taisi taimi. Langa to fo ya la tala langolango ingola video fo ile la hambo video. O to telo Samoa ia ma ole upomoni. E fa ngale ngo Samoa ma le Pacifica su e me manga o. Moya. Pa vela tato fa ngo me ia Pacifica Trust. Ia la ko ilo mangi me o business trust wa u mangi ma me fa nga Pacifica. Au ka nga ka ye ko o le fia pala langi ngo merkasi e le fia in Pacifica. E fia la e ave ia funding sanga I pisingisi para langi e ave i ma fia kanga kai o para langi ai a fia ku positions ngai ngo mai le fa ka Pacifica. It's about time mo ka ko fo New Zealand ma Australia ma se fo ia America or ma tele out no ta to New Zealand. It's about time for us to wake up as well. La fo na ya laina ia kaika e le o se si ku e sili ia ku e sili fo ro ka do fa e nga isa o para langi. Mo foi la elengi so kanga foi ngai le atu no wa it means no. Yes it means yes. Au kama ia. E sao mai le dream. Ai sao fai lo I tonu ngalo lona I o tangata na batua. Ai ese kanga ka o filosofia enga. Yeah. Lela wa malo mo le tu fa thank you very much and keep doing that. O le wa vai lo wa hit low story lo mai stuff New Zealand. Yeah. You know, and te le support le tau mate fo I lo ia ile langolongo sua le fionga le ile purisili ia ole au nanga ia me se fo o le tatu wa purukala me, and if whatever reason e mo mi ai le fisosoni, we are open to talk, discussions about this. Absolutely. Malo. Okay, what do we have in store for Christmas? In store for Christmas? Well, thanks to people like the Pacific Business Trust who don't help us, we've learned through these situations to rely on ourselves to make money and to
be very resilient when it comes to work. So we have a lot of available services this Christmas coming. One of them being our Christmas photo shoots. So if you're a family and you want to do a Christmas photo shoot, we have options available for you to come in and also take some photos, and we can print them out for you as well. We also have our live streaming services available. So we know that you guys might have events, weddings, birthdays coming up, and we have some packages available which you can book directly on our website, www.bluewave.co.nz, and we have half-day services which are 4 hours in length, and then we have 4-day services which is 8 hours. Very affordable prices, trust me. I've looked through the market, the types of prices that are available for live stream. Blue Wave is a very competitive price, and we deliver good quality. We've live streamed at so many events. We were at the King ceremony. Yes. And oh my gosh, that day it was raining. There was a storm literally happening, but we still were able to deliver a live stream service, a live stream amongst us. See, this one right here. It was raining terribly during the King's visit to Siumu. Our cameras could have died. All of our $30,000 investment in gears could have just tarnished in one day, but we're so passionate about delivering their services. So we stayed out there, we had a plan, and we made it happen. So if anyone is looking for a live stream service, hit up Bluestream. We have that available. Photography also available. And if you go into our website, we have so many other digital media services for you guys to use. For whatever occasion. But yeah, that's what we have in store for Christmas. Ia lena, tātou lango le uko whaafuku mai. Ia, o kupe i au mai ele malo anga il makakaruenga o kakakumoko Pasifika e abai anga i meka o Business Trust, Pasifika Business Trust. E ka kau o ngā fisosoangi ai fo i a kako pisingisi Samoa ma Pasifika konga ma leingi mea o mai. Ia ona ia te muso vai atu po le ale mafuanga ai o ave ai ala ko maka kai le lengi pai loa ele o io ai o le ai tangi i lima ma o lo a lo anga le mai le tua ele tu te sila mai ai e te talala le avato mo tatou e tatou packages na tu inatu va ve pok mai au te vili mai me foi le lo mana o nei e faita au yes fa mole ia no mero foi na fa mole vili foi ai na au te vili mai te au te le poeta na o tau tala u mo kema ma o le atawa e ke ro fiula ko ke fiu vili mai ma o le atawa ai vili fo no mero na o fa so ta ia ona ma wale o lo po foi tato wa Christmas photo shoot and cultural photo shoot le time nei ia o no mero la foi na ia e fai ona fiso ta iani ia ona o lau so soangi fo lenga ia mo le atina e au lu mo le tato wa au ona ngal Blue Wave TV so lo le ka ke kalangoa au ke fai aku ri nga au misa le bele wai ma fo fo ka o le wa ia ku le pe wa ka wa misa o le la ka wa pisa ilo mai siru ngari mai isi mai please Asiata, can we conclude it with Misa song? Oh my god boy Misa vai foi oi o vai ya wa mai ai le tatu wa por kalame o ai tatu fa se silanga Misa na ai fa molen ole awone ngalo le fa fianga ia le na ale fionga ia ai lu putea le tatu sui foi ia ole fai pule mai amatou lauli ai lu putea Misa Tony ayanga o sua famisa le wakelinga vai le fusa vo e ruputea ia o Misa Tony vo va ia o mo mia na misa a e fusi la ia misa ia li fora i res fara le ka e fusi lo fai pulea ia e ruputea misa il tato fa mo fai le Oats Club ia mo fusi ava no e fai lo ia lo fionga fai pule por sui malu ia e te tauna e fio mai nei il tato ofisa e po ese tato wata ia po se aso for dei vai aso por lava ia so pe amo se lao ia ai o le tato le si vai nga leo fa la wiloa tato sponsor ia Chevik ia por sunga Mr. Falai ia o tato aso muri na o tato factoa
me le pone aso farailes furulua ma le aso tona ilo no winga o le weekend le nei o aso muli ai taimi na watu na tulunga tatu tautua fai uia ale Jevik Island Taste mo me le pone ia ona toe a mataina le tausanga fou ai holiday merka malo ingai ole akako kofo i le taste la le ko ka pokala mala pa o mo a wila le la e se wila le skate ko songa fou ko sa e fai ka ko pokala me ala pa or ka ko kitchen la e matua i ai fala ya Mr. Fala ia ma serve mai loilunga i le tatua ia tatu lango le tautua le tamali i fo i longa sana tautua ia mo oe ma ia ile nei fo i tausanga o tatu sa valia ia taurunga leo le tatua proclame ne vanga fi last words Hannah final words Have a great evening, everyone. That's my final words. there taua we are for Miss ia tatu to ma vai vanga na fiafi ia tatu to fi lo ila so teo ia taurunga le proclame a siatali a taua ia mi se fo el tu sala ia Hannah matufa to fat so i fo me manuia